ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. أحسب الناس يلي سرون داقيقيا أن يتركوا إني هيني تغنونا أن يقولوا تيسهن سابود آمنا أتمني وهم ناني أكونا لا يفتنون. إنتقي جرابني يلي كان سرون يغلوا أنا نتين تغني باني كين دقامي ورنو أندو دنا مسيبان سنغا كان يغلا. نعم كيا وسدين يغلا دي kiyanga jamani bil islam numa itumondi kahirun ni toro ayanga sabuni kunye. Ammar bin Yasir, Ayyash bin Abi Rabi'a, Walid bin Walid, Salma bin Hisham iwi toro no Makka anga tora betu aya nyankani butte mura ado alla sunnan ni gaide ayran kam demo khirni sere sukama an torontenga wo an do an gutiyendi kare ma an dinan sabra. Bismillah. لقد فتنا الذين inde kenga wo yagala kenan bugu yagala de abato ko tunganda yemmun jarabi من ku قبلهم kawai kun kane فلا يعلمن الله alladhina mu'allagara yemmun to agum bangandi صدقوا kunga tomu himbinu gati amanna jarabi nyallini nan goro nan nyinci nan kori kebrenga anatui ilimu mushahada ya rangallen to ago hulani gati ini mu'mina nga ja mu'mina nyani ja gatu ni islamin nga ja islamin nyani ke jarabi da kita ama dinan bonondi ama hora bonondi wali ya'lamanna al-kadhibina ma garanton qabbangandi serebi gati in islamiya islama umure nin dukina allah aywa aga kuti aga data hini keda an awallo bodi kibe gandi nan bonondi na wan hora bonondi ni angara wala kenya umena ya sawrati al-khalq titaghunu donc taghunu nyani allah shedanunga munyendi kebe taghunu nyantini hulani pati sagana islam sire iyantina gare uranga allah won sutude nka amuki oy mara tenga na hujan sigindo kamma allah sallallahu sallam ido hureñi go dangi ida ma ko tonko na lumundi mo sire ati wajaba ido hureta na dangi ida ma ko tonko na bonondi ati wajaba amma ho ko na dangi kedi o je dangi halle tagalunda turndi ya rasulullah ya konne nyoda hana be ga dangi anti wajaba amma ho tanako a wajibi illa ni be ga dangi anta wajibi amma ho tanako to ati hana be ga dangi agara tiga kebirenga arjanna wajibi ada illa ni be ga tan dangi agara bewu jahannama wajibi ada bas an kunyani allah shedanunga imunyeni donc ya hadisi aw ana aya ma nanya ko fala ya'lamanna Allahu alladhina saddaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Allah watu de magaratu bangandi kira tunko agati in islamiya kira garen ko agati in islamiya makinya ganya ibrahim na kundo adro ayabani nda ko mo gara ga jarabi ya mel la garati man atasbrun ago sabarni wa o jarabi ngabini bukhari wa hilana khababul ard akenni tampin do ku jarabin to ku woy mo sire ati ko day okura
mo ko ni Allah farenda wo tambi be di wala kitra koy kin kota Allah faren wo sugunya la gani iku hanyu go kamma alkaba sirahunga o ti Allah fare anta di may mundunu o dasa anta duwa nya na o dasa da Allah faren di muhimbe ko nagada lengi kane ido yugo ngorni yo kummen sono munyendi na aradi ido kaka ngorni na saw ayon ko la naganendi na kaka na karahilloy yo kummen sono na yugo ngaradi ido megen karda ngorni karada tepanga ko suntike beya na nyana acciyen ko sibaka kamba ma kote ke bureni de nga keri mo su ke ma yila na baka idinan kamba yani ago jarabi nga ago tambi de nga ke me ma nya yire makka de ida kare oni ida hon sunya ga nga ke mo ndambe ke nyun kiran ko da ndambe ke ma nya de atike do mi dangini ke ma sirum bu idinan de to wallahi make higa timmi ngan islam umma matirana nga bugu sanaa kata hadramawt ya antakan harbani maganta Allah mandakan galla burun na magi tamsulliga tinka an kun kortina akanya ke modi to bira kotan su halen ne wi mbira mun ko me magata annan sabari Allah man juti tambiye ngade amman juti jarabe ngade qur'ana hakkamu ayan gabe nan dinga islami ken wure tan duna Allah hiya de ay himbe yimiru Allah gantin danga ken duna masiban nan gabanga ashaddukum bala'an al anbiya fal awliya wal amsal aw diga mundi himbe balawunga kota asu dunadi annabi nyum ko ngana bunu Allah walinu kinga nabunu Allah ko musru bismillah awaran yalli yemunna gini yawa kunga golli burun gollini an yasbaquna nanti irawo ku hirini golli burun ngano kawa simmane Allah hirinewa ati hombono yo ken kidini ken go srebe yala anda ken pakarla ken srehede komenda Allah hirni de Allah mu ni komenda bismillah man kana adi yemme be gandanya yarju aga kanna Allah taala gemmalle mahunga inna ajala anna tu Allah taala yinanga ken worni de mo kanna lagara worni de kini anna mo surundi lagara Allah taala ayani komun digami mukananga ayani gollen tuwananga man jaa ajanga yemme be gandai du qodo fa inna ma yujaa annama akaman du qodo yem awi dunade anya konnun anya jihad tugunengo anya jihad qorengo angara jihad benya aywa anna hanani ma kamma inna Allah taala Allah karin dengo bakata ko hon summa laganiyul karana tigitigan malikan adamar min do jinna isuka mandenga nabati komi aga mundi imga mobe anda harba de ka ba Allah tun ko malikan do adamar min do jinna taga hon suka mande isuka mandenga na Allah kuta komi aga sunu Allah da mobe anda harba ne bakai man sabura inna Allah la aliyyun alamin Allah ni karana tigiti bakata go honundi batiyen sumaga ya kinya sawana ga an ana himinya nan yimada wa man jahada fa inna ma yujahid li nafsihi fil awasitike ya ken wurin ga an ga mahonya ga anda nyani me ken ga jawuni inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin an turanta kitab bismillah walladheena adu yammu bin kunga tumundi igara golle surun golle nukaffiranna sayyi'ati mo ku gara kun golli buru o gara iyamba anhum wa minhum
عنهم baka imani ولنجزينهم mogala ituga أحسن الذي hum posrenga iganya kimbulini ahsana ke kinta imanan kamma kim anda wari manan kamma ke murini ko siri mba ne tugedi himbe siri da kenta tugedi ay amana de oyi tugana posre be iganda golli ga hom posre bato ganda tugaru ya hom posre ngadi aranga na posre ya asri sirenga ya alla na tugaru sire kinanga aro saga ni kata ke mo hane ووصينا الإنسان adi ogotunga wasindi aywa sirinninga بوالديه isaranum billiya حسنا nanti ansurondindida ani duware mago oda kinkun adamare menda فإن جاهداك adi ansaranum billi ganda an tampindi لتشرك nannaqi kuda annahu hillakahu kinga Allah ta'ala لك علم tuwa uga mani andangani himbe nyenga baska konintin wona kaso di hillaka pe dallin tadi anta simbini kata dalli anta simbini kata tuwa ui kebenga igana ngara hillaka pe banna sawa dallin da hillaka pe di wala tutihuma kebenga ma ihilli ya maryam batude hillaka pe gani ana to aga tawu dingiranga aw katinga Allah yayi فأنبئكم kebenga Allah wa aga khibarni fi humma aga gani kingolli ya sarna batiyen koni na ya maryam batu koni na sabon qorondi hon su kin koni nka kebe gani dolomini jene hayi anna gamundi sere kari fa ahara nya kahiriya a kebe ngan na kibi no ko kumo on koni nga manya nga illa kapinya dimbati nya hilla kapane ma ya maryam batu kendi de parce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq kinyan koni taga hongini ansara nanga kebe nga ma ya maryam batu tun ka tagandana kutayeni donc saran bi limti yawi haqqi wale nangara kutayenga maya kempalle on surontaw nonen sunyana da nam bangim maka yankanda da na khidima nan na burilla sawol laqenga ak sabon suqorondi ngakutay kille magi hilaka pinga fala bismillah والذين adi yemmu benu ummatu munni iga golli surunga لندخلنهم ma ogutunga ngara kullonni alla ko musulun jamandi kunni ko annabi nyum do wali yani an ngandanya ko musri onan ko alla ko musulun to suron da umma wa mundi ni kapiya man sabu da andi qanu kunya sabu ni angara iya mar kanin golli ni hatande qallen to no al mar'u ma man ahabba بسم الله من الناس من أتيم وقل سرما قوتني أبوتمني يا الله تعالى بينهما فإذا أوذي أتي برابي إنكو كمان تورو الله دينني جعل فتنة الناس أكمن نقص غرا سرون فتنة كينيا عذاب الله والله ينقى قطعي كنني لنقبان كانوا الله يمغوي na Allah sagunya diga na toro ana kanu komunya ga katen kai na Allah sagon togono na komun sagunya o kinta sirnyana kome an kan na Allah yayi a koto mo Allah bagin yan koto de kun kamanu an ga walli bani o muna ha wunda bar sinamanya muna ha ina manga tamai tagahonu nyeri koy anta mai mo Allah di manga kanu tagahonu nyeri koy an kan mo Allah ki mo sirina muna haru bismillah فلا إن جاء نصر adu wallahi di mandin daris awaslam surunga aga diri an kamanga makum muna haru ku gati o kuni kapai معكم o kuni kapang ku ngani kimira kharo khallen kinu khani mandi Allah di أوليس الله يترني دينجيت الله ما يوا أغني تواننا
bima tuhunga في صدور kengawi العالمين awataga honun sondo mendi Allah ntaken duwa bala Allah watu de kebira ando Allah nawa anni Allah nawa ni mona hakaya ngatu anga munda turamba nyani kita anga munda himba nyambono Allah gara lumundi ya anta antake inan sawten gawayti Allah wanu hondu ma ki koni ma ko parce que angen do kenta ka wanda sta hakini kenga da kinanga ka arafa ka hanjuru mula likenga la ko mi ando himbe kan ta ka ma mundu bismillah ولا يعلمن الله الذين ma Allah ta'ala garayum mulalam bangandi آمنوا kunga tungonni ولا يعلمن ma gara المنافقين munafiqun qalla halan tindi surunga arako asana ko qari aw lam kunni nan sabati nan kuna ikuna di tunga uma mu'mina ma aga tuitani mu'mina ikuna di tunga uma munafiqi ma aga tuitani munafiqi wanya anta to ko fedi bismillah وقال adi الذين yammundi kafaru kunga kabirawo الذين idi yammundangani آمنوا kunga tungundi اتبعوا سبيلنا ki qara oku killim batu ولنحمل kebirenga o kana wutunni خطاياكم aga awaye junubul likinga وما هم allati imanya بحاملين tibutundanuya خطاياهم billi aywa iyamari yemmuku junubunga Min shay'in. hari abani min shay'in harayi wonni li tab'id harayi wonni innahum jadwami konnanunga lakadibuna garantunyani ولا يحملن أثقالهم wallahi mi ga wuti imme junubul likinga aro وأثقالهم likutana ma alqalimin kapan gamun imme likunga chongodunya sesu gatanda kenya lagara ngosiki nganjulu bumutunu nangara golli bure ngati ke wajulu bumutunu lagara akwa ko manda tike men do mi konni kahiru ni ke konni islaminu da indi wale iga wiru iduri gana hinuma anta kingina man sabuda ndiro islam ma ko ni ngenda kingina islam ma on to ma kingina aywa kebrenga inangi ya man sabura til lagara ay ken koni ga anya masai akim masaulla rai kina go ken koni anya njo ali ke mutu Allah ti gare lagara ko da in tahar bani utunali igarana i medin wulli kenya iran ke digame khajulu bumiya kini wa ahqalan ma ahqalihi yo kudigan dambu be konni nan ni islaminu ma ni diga mun khoron qosotay ke bi nga kul ken qaw saqa ikama adu idan gem golli burlo kun diga mburu sere suga nda me sere iya gara jopa maduna ga gri ke qalle mo ken suko hamden idan golli buran sere hede tilama kina jopa de bismillah لا يسألن adi wallahi mi gari tunni la gara kodanga amma baka digami mandi iganya igo gengaran kutunu iwo turni ke digami kare kare maka ankin da tago woni mara kute ngati la gara tamu sikawri ayo xammo woni bismillah ولقد أرسلنا abadi ogutun kan dinni nabillahi nuya kata isrunga فلبث فيهم ayo annaki hamdi bismillah فلبث adi okura nu harna wakati sirunga kinda ni awu tan nagate sine ken digam bangantenga kinya unji tanta hotana ko himbe ga tigena wala bizati nabillahi nu wuju isrundi wujine sineya إلا 50 maganta عاما sino karaginda bugay kamu kabbi ado tan karage sine aw kone krikata Allah bayna umma ibara wa akhadhahum at-tufan أخذهم atalla gari الطوفان maniya jiga men diriga itogo jindi ke wuce qore sir islami biga kite ay mila suko mande adamare mendi anta kame qurandi فهم azike biran nu musuru walimuna itunyundi hilla kabbenga de itunyundi Allah ko mo qore na ke wuce qore ya wa kalli ونجيناه وقلنا بالله إنه كسني على هوري دونكورو كفاي هذا مريم مندو كان في هندو أو دابا وجعلناها أودا أيوا كهوريا تابو من جاكوريا تابو هنسو كهمان تندا أدو كيقولي ودا كينيا تابو من جي
nanti janganda bara Allah asewada ana jilliti nan to wadi kure ke mi aya qol nanti kotay wodangi duna hakka adamare mi hakka bi hayire miliyar ngabe o su bugu sere hun tunno adi hure nyani wutu kunya soren payga gabuki gundu hondi gaboye himbe yugonda yagare ngal hure geri kunya hayga gabuki kanda ba yugonda yagare kampi ho yugonda yagare himbe nu garro hure geri kunya hayga gabuki ya angana simme genga o kama kono ko tufanam balle nabillahi nuhu artandum me sine bre kinni ken qaddiga ngurgundenga balle hotona ko himbe ga tiken ke ko ni men may Allah faram butemura aganati surum maruslama wondi ana ko Allah gati ma wala min magasuno de nuhu da ke wuce qorenya himbe ga kiti ama kamen sere baga angenda ke wuci ne no gondi awa haymani kebra nuhu sabari amanyon kral liri anyan siri sabari nga dinan tay anyan kamana ngase dinay na ngalangale dinay nga dang ganuye kon mo ka balagandi mughayaratu ngadi na suwe lu diga mundo mena suwe empede suwe ni yana me yilla kena ke ko kagana ke ko ke diga no ke mana ko ni ke kano ke mana ko ni nani an kan wona hobare nya ko ni kemo al'am was-sanat fala bisa fihim alf sanatin illa 50 aman oti wujine sine ma tankara ga na boy amal kare asi ma arabu kanni me angana de sanat kini sina ote sine be gawalu kam memari watilu daban jagunde masro aga tawranga ni golle be ya golle ke masro sine be aw ken kele de sanat sine ngana sro arabu kanni me di ko ko ci am bas aro logoti khairinga aro newina kibri akon Allah ga dia wujine sina kote arkenya bi maganda tankarage sine kenyanya sine nenga yani aga gili aga sare masrungo halakini wujine sine aro tan kenya ni mukam kabi aro tankarage sine ara suna torandi aro degoyeni ngasurum pala ga halaga tankarage sine be brene aw mu khairin kini aro himbe ni woni me kam makinda ni yensenu alla konne sundan arabul nan daga ni gade tidga non ko mo maso parce que nuhu wun so manya koto yi donc alla ti taso awa ala sugo koto mo gondi ila ndati ni ga nuhu wun so manya ni wiyenga ara sugo ni ga ni wiyen mo gondi il ara ko mi igawa atu mo be tebiranga agara himbe nya newyendi kin tangara gen sine agara himbe nya kotandi kin kam kabbi aro tangara gen sine koro ndemo ke kadi kin awa kun ko non ko hana bangi sharagumu donc islam ni angarin tabundi an mun no gondi an na wuce biyenya allan pinga alla batuyenga alla hin konnenga ken wuce de kenyen an khairinga an wundi an gara hoya ken tanai ken suna an boneni da gara wuce biyenya batuyenga an mun nogondi kinyo jaten am an gara himbe nya kutenga aro awa allan pin tanai kinyo jaten asanat da sirinna hay an mun ana am gabondare dina sanatu farrasalun karagi wurondo ki tampilli adu irun nawtiyani
ikara salli uje sere yo khallen go le bane baka ngi wona maga wode bale lage no salli uje Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum tampille ndo erno sikku so ngayna maniya ya sere anna hay anna urundo kiye ango himbi nyana mbakara to gadi Allah fa nasu sallam adi adamar remme lagara angara wucce sunya dunadi angan tak mana Allah pinya antak mana Allah hinko mangara kem pakati lagara mankinga ware anja tendi nanya duro nga manga nimskendi haranga ndaro arjanna di wasanga famu nga ke wucce nyana Allah da kinji hika fi maka har seringa ndaro arjanna di angara wucce be nyamu mundi na to antak mana Allah pinya antak mana Allah pinko kem wucce amoni musi himen wa qabrundi inna tampo qorengan kebeya alla ndungey da ingri hari na arakanu hil salli alla ndungey da ingri hana arakanu hil salli na samunye iya ngai ila tu arakanu hil salli na habe ga wai kebrenga alladi allah hay gara gutu de selan arakanu hil wakati so angana wakati nekda hillo salli angana wakati nekda hillo salli Quran hangari ya dagili nanya iwa munda nya rantanya Allah hay gara uti ndey ko ba go uti illa gara hinu mo Allah ma ho to Allah faru mo to unda ikhri kita kille magara kida do ko ni nana siti ngari ndaw mu ci cinne andu ko to cinne ge no ni anna Allah pinga wonda de أنه نصابا بسم الله أن إبراهيم إن جان غرام برنجني إبراهيم قتي جسر دنغني قال الله بانناه أغن كانوا الله الله بارن كم قلنا كي أن خيرين دا أغا دنغني دينا بوري بطينا أغن لن تعلمون أغا حسرين تو كبيرا كاسرين نبي هلا سليني أنك أمن الله بانناه نيني بسم الله إنما دين بيني آغو كم بطنو قل الله تني السني بورنني آغو كتنني غاري قوريا ننتي الله كفل مني غاري تقصي إن الذين أدي يم بينو إن الذين أدبتهم بينو آغو كم بطنو قل الله تني كنت ورجع مرنا أن كنت دعني كبرنا خرا ورجع منو الله ما كبرنا ورجع منو الله ما وعبدوه خرام كبر أنا أباني ناو أغن كوفني أدعني إيواغا ساغنني كتعلي ورجع خونسني ورجع بيجاي جوباكي كبرنا أغتوين أنت الله نا حكا كبرنا منو الله ما أنا يا ما كبرنا أنها خباني ناو أنها كوفة يعني أود الله حقران دي أن الله بدو تامي صابر آخرين دي مانا بدو كانوا يصابر أمباقي خيرين بدانا أنا ما كتينا سكندي كونيا بقول لكم دبري بسم الله يا رسول الله مكان كون عندنا غارن كدو كنا ما قديان عندي أمبوتي مرا إلى جمع غبي كوايلكم أبادي جمع غبي غارن كدو ني مكان كون كاني هارون وما على الرسول هو ما يهارن كما إلا البلاء ما كان تكني دني كم بانكان دني كنا أمبوتي مرا أو كم قدي كنا الله لا رقصنا كنا سننا أولم يروا يلي مكان كن يغن دوام مغمبي الله تعالى بانغان ديني تغان دينينا ثم كم بالله الله يانا سغانين خرد كما غراجو فمغمبي كما بدأهم يعودون إن ذلك كبرنا تغندين جوباي حنكي أرو هلاندين جوباي أسوني الله مواد إمبيرا تغني حننا نهلاندين جوبان تقدري أنغا سقو حننا من نغو هلاندين نكرني كن حقرن دلنا
قل يا رسول الله كنا تدغني أن كنا نتري منيني أغام بايني مغمي مغمي الله غرا تغندين جوبا حرم تغمغو أرا غري كريم مغمي ثم كم بل الله تعالى ينشئ أو جوبانيني أو تغندي جوباينا كنا نباني قاي كني من الله غرا خلي غرا حرنا مغمي أنا أنتم قوان مغمي دا خبرون كانا ننقون باي ku kasu tage na li kallinya dunali de haraji mega makarahina kebira nga nge hay sikki mayere de kebira anga famu tam pakarenga alla ga ci wo wuni ya wo wuni de bismillah allah taala la niyana nyeni hon sumaga ala kullu ganda ke famu bani anda sikana ho alla raw honsi alla raw honsi kebira nga wuni nen honi way بسم الله كالله يمي ينغان قدنا أغار كين ينغان قدنا قانو كالله يمي بننا أغار كين بننا قانو إيوان كون يلنا كوبنا كتا الله لامورينا أنكم ميا الله كان يمويد أغاو منين ديوا أغاو كمون ديوا أنغان نقو نقو كمي أنت الله كان يندي أنت هيرني أنغان نقصو أنغو الله يلنا كوبين نقولي sagon tanda tigain tanda andan tawu ndan tawu andan girnda angiri andan kan andan kara atiwa mundi ni ga anan mundi na ko tabe nganalu ngada bismillah amanya gilli be sanatinde angun ko mudangani kungara urun aro allah hinnaga madde mandan allah tiqa kinta walladheena ko mina ku wariyon kolandi kuni dukini ayani angandu kin Allah mobe inna Allah ala kulli shay'in qadir yu'allimu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun wa ma antum bimu'jizin fil ardi wala fis samai wa ma lakum min Allahi min wali wala nasir ko mi ganda ke famu on wala khiyana hin subir Allah asagir kata Allah bismillah ali yemmu beno kunga kafirawo ti Allah ayanunga ado Allah gemmalle magunga min qur'ana kin Allah ayanunga liqa Allah kin lagra kotanga ko mango do suru kum bayga gigrango do ay watinge hinne ngade min ko kafirawo tikeya aqomi kum ma arjanna tan wa ulai ati kum mango do buru yanga ngade ko dangani a torantenni فما كان جواب قومه الله الساجني كتا إبراهيم قصنا كري أنا يلا دعوه بيكوني كين إطرادنا كي تباس يا رب كندي نانتو سهي يون نقولي كنبو كنا نديك كين نقولي هنا كبل أن الساجي كتا دعامنا أني كتا إبراهيم يا نقول إبراهيم قلنا كودا إذا ورمنا تكرا ورجع منذ الله ما أنا باني نبو أن كوفان دي أدا أغا ساجني كتا الله kibra ati ma lamin da makkan ko nganda ngaran kutu kibra ngal ibrahim khallike am butu murat gi ani ko na kinya ga koda aw sagine khari kata ibrahim gada kibi ki surunda khara kufa na banina allah ila mani jabai fama kana jawab qaumi huma ya nabillahi ibrahim surun jabunga illa an ma ganta kidigan kanniyani iti me dangani قال إبراهيم الكريم ما غنى بي يمبني الله لا إبراهيم كسني بقى يمبنا بس يمبن قلك لغير جمكين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ورا يمبن سهل لما تانيم ري أرو كسي سابويا نبي الله إبراهيم كم ibrahim di ya mari ina batiyen durawo alla bane ada igo himbe kamma bori batiyen ken to kono nogron kullawon diga mesre keni diga mesre ama huwo kida kem palle nganyun ki bure mbarante mo honsu ko mantenga maganta imbugu dunadi nani ima sere toro sere be ga sorondi katay keni nyun jubure lamuriye Allah gana kometa gana nyum bonondi anta dugene abada inkara na to sere sugari toro sere sugari na ha migara hin kumanen toro
sira sugani no Qur'an di da mi ngani no mo ndigi kamanda non ki bure mbara ko suyi maganta ke jemballe Allah to an kamanga anya ga warjaringa anna kufa ken digan sire en ka ona karimona bi بسم الله إن الآيات الله جكابي قالوا ذلك لو الله إبراهيم كسم وقدي بيجي بنت قوري ننكسجيا كني كم كمان أو سرو دعاني كني لو تواني ني كم بالله هم ميجا بيسي أكان كأوان نمرود الدنيا أكامدو أمانين فوي هر الله غير هم بينيارا هم بين نغني الله غير أيوة نكويا كنا nka liqawmin yu'minun Allah to ogan ni kendi himmi go nyana islamina ayun na kunyan na hana bismillah wa qala ibrahim إنما atihim bayne اتخذتم an kungara ken tigiti lilli Allah tanai asuni bodun ni مودة kebrenga mahkel masdariya ni ati agara ken man sauda kanu ye sabu dangani aga do mena ga yani ago me kanunu borin pike akuinde mpi akware nganda giri donc kemme kanu ye ngaru mena wal hayati marinta ummi ad-dunya kin de pegani ثم kem balle sigen ko danganda gi بعضكم aga bigar me kanu bori batien kam aga yugon بعض ken na ya yugon dangani ay wa qonniya aga na me fusgen Allah be suna bari bakar ne kanan konna bari baka hallan konna bari baka kanan ko lara koda na me kan huburen kam makutoyin kam makabira on kam Allah tin makinya ganya ويلعن بعضكم lara koda ngama aga bori batanu ngun galangandi ay wayunga ونعواكم kebrenga hallangen kanan ge aga sul Allah ga dingranga kenni gimbenga ama jagilli de mandane aga dangani de kebrenga kumen kanu Allah ide bismillah آمن لوط adil lut qoli tongonni awana billahi ibrahim dangani a akhi wala men وقال ibrahim lagaritini إني adinge ibrahim مهاجر yo bakkan serundo menaga إلى ربي katan no kubin kaman garin ya mari nonga ukin dabar إنه kebren abu isurundo menaga abu iraqi kata shamia bani iraqiya ata gorabe go kolati babla babil iraqin jaman ni harle ngi erezo ni wani ani no ni bismillah إنه ajinge kamanga هو atige العزيز ayani nindananga الحكيم ayani gemunindananga kibda nan ta gorangara an dinan sabura alla kum qasu igollengi sira sugandanya nabla ibrahim atta kawam barajedi kon takoto alla ko meda agan tasorno no kube annan kari nondi alla sawongo sorno no kube annan digan bismillah ووهبنا إسحاق كبرنا قد إسحاق كني أو إبراهيم ويعقوب قد يعقوب كني أيام وجعلنا يعقوب النبوة كم كوني نافلة كني كسماريني كم باونا إسحاق ورا النبي ما غنيا ذريته إبراهيم أدب كوني والكتاب ورا كتاب أدب كوني ورا إبراهيم كون إمسما للدنالي وإنه إبراهيم الله ورمانقا أو الصالحين قبال لكم سرما ولكن إبراهيم هذا كإبراهيم على هي قطون تنفل لما هو على حقوقة منين nga alla ni kamane be anta muso yigana ay ken kamane na nyaada khalas yi me be sabuda la gara hede billi dunadi na nya khalas yi me sabuda hangan hangali abar ko to kam balle andi ni mawo mati katab la gari ay halli andi ni men suni adi bagini asu ay halli wal kitaba
kitabu kunna gati taurata injil zabur furqan asu kilindemu ibrahima sogorni asu wara musun kina idunali dina sugono besu ti ibrahim besu dina yi wontano tigun ka anton woti ibrahima ko woni kitabe dina surat ko ligun ko besu yi du dambi katay بسم الله ولوطا أن اللوط قهن جانم قرام إذ آتي فآمن له لوط واللوط قرام من كتابي أقاك واري الله أقاقي نانيقي هارنا أتي برينياني لوط قدي إسرون دنغاني إنكم يلي أنكونا أنكولي قولي برينياني ما من أحد أما يقلي يمباني سوق أغدان كون ساما بها تي قولي برينيا يلي تقهولي سيمان مينيا هنا جنة مان مينيا هنا يقولون يقول أغرى قولي بريجو فدي أئنكم يلي أنكونا أنكولي بغورني وتقطعون أغو السبيل كمانا كلين كتو لين كتا كلي وتأتون أرو المنكر أوا أكيني مانا كلين أرو ياغن أرو كلي بيغو ولي ياغن سلان كلي ina tagu bunnendi gidun kamma awan no khuburugin ton kamma srebende dangini rini jamanendi awan daga hamdi ina moy wuru dabari himbe holo ganda kita ni golli bune ke dabaranga kenya sabu be sura jamane li en to aywa kille kuti yan ha hum salahan ta kelli de parce duna ona me tagana kiri ho morni aram po baka amurai awornan kenna kuti kinna hobrede kibra ila killen kutu hissan yagrangal lindi ila kutu ma'nan manan anda to kullu serentar ne sarere anda to kullu ga jamane ke qotun mukentar ni aro ho go worni ma aro ho baka bismillah وتأتون المنكر angum worni hokkonin denga يناديكم ayugun ta qoranunga aganta yagun hinga gacenta kendi ne gamu awo to golli buri nyana me jodi ago hankan jambe nyana ari nonen di mo onu me jodi kama te dabal bismillah وما كان هو من يلوط سرون جابونا إلا أن ما كان تقوياني إدي ميدغني أي في اللوط أنكن اللويا في الله ينغن قطعنا أنكن من الصادقين كل تمتنا قال أي واللوط تيدغني أدينك كما أغن ياغن أنن ديما أواسرون كما كمالي دينا بكارما ولما الراديو يابي أدي بلا كبير جاءت رسلنا ogo haru ogo malikan barun gari nabillahi ibrahim holoya tinyagalin dengan nanta warni limme kita ishaqa kin limmin qattana yaquba kin sunyana jondi qalu kam balle iti ibrahim dangani kin nadangi ogo muliku ali hadhir ogo ni kedebe dungonum palakindanuma إن أهلها ibro lutu debunyi eji kedebe dungonuma kanu iya iridu tonyane ti awa golli burenga do kabranwa قال ibrahim ati dangani إن لوطا luti qaw debe geride an qad kedebe dungono eti ibrahim dangani نحن oku أعلم o yani tuwananga biman diyemme suya kinga o debe gedi wasutu لننجينه ma o gala luti kisinni ani dungono kisinni ma ganda luti ka kunyarenga afike yagarenya allah to o ganni gendi ko to ko yanga kata indi anta kisin ولما adi brambe أن جاءت رسلنا lo awa luta لوطا o harun ga kusa gari lutiya سيء بهم baski i kusa gariya kempalle luti golno kube adi ibrahim golno kube angu citernade tun jatunye konte qasobane trenda nga ibu ibrahim ma arin kinye ya ga takramu malika nuni bismillah si abi lut sunu mukuku sabun dangani وضاق ذرعا lut sonno meliri awa mukuku sabu dangani وقالوا kondi lut dangani لا تخف maga kanune ولا تحزن maga sunone إنا
anna do ogo munajju ga ogo nan kisindindane adan dun konunso maganda an ka bunyarenga yamarenya ngalirina gilli toqanu alla to ogani gen oda ke qaran nangi lafsul binunga wadi la nunajjiyannahu inna munajjuka وَدَاقَ بِهِمْ زَرْعًا ولا كوبون دنگني ولا ngala hunni bismillah adi ogun منزلون رجزا okuni yangan qade yankandanu ya ke debe dun konun kamma من السماء bakka kamunga asabun ne woni kanu iganya igo kendi nan bakinya na inna munzilun yani yokuna golle sunye yokuna dambikati duyi haqiqan da Allah yani kisindananga ayani yankandindananga ayani halakindananga yakuna dambikati bi kumre majazan anta kabire na golle yo dambikata Allah ko minga koy har kisiye koy har yangan katandinde ande kabine malikan da dambikati bi islamin nanati ida sere kisinde islamin yeni batiwo manga di islami dan kisindi anga min islami ya ken islami yayi ken wuda tun dedi kisiyen kamani Allah yayi islami ngatu ho wanda sire kisindi ma Allah ho wanda sire kunu ma Allah ho wanda sire halakini ma Allah ho wanda sire yang katana ma Allah on islami nganda ko ara ko diga mi dangi kiliani basu ganda islami nako malika nu kunda ko na dambi katibuya ni gara qotondi la nunajjiyannahu munajjuka inna munziluna wa hakada e kumina yana haqiqan lillah wa akon ne ngo gemme kiyan sabni ga akon islami na keme ko Allah murenni ke yayi angana krikata ndui Allah murenni kai angana krikata amme islam tanai Allah murenni kai islam dai ko ho sawra maganda ko bismillah ولقد تركنا آية abad ogura tagman je dogom منها wa gilli debeke batenga بينة kim bangandini لقوم siru dangai يعقلون ngo hakkarani abatemono har ko man sowa wono hakkarante manna kukita lulu surum baten yenge anna kaname qali kawli aqilu hakkarante hakaram balum bay na wobe na bundi hakaram balum bay i golle ni ke hakaram bale awon kan bangini nanti andal mo sebe la nya na buguna kenko na daren da bal kenga tagallu an yimira an yimina nya an ga tango yugo ga to yagani yugo ka yagani ya hokam bugadi kallem bugadi sagam bugadi ko elle lotu surun de ben ngani mo gobele jamane ni mediga kannin ni adiga mo ngin ken wure serebe ga nata antanya na keta ken kamanin ni nyawunta hoka ken kamanin na jamane diga killem koso ken kamanin na jamane kuta اللي قوم اللوتي كيهم مني أغاني كم ما هم وين كبرنا تين أن يكون كيني هكذا لو أنا كم بقى كيني يغرم قطع من كم بقى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولا كهلا دبرين قراب حتى من جني وتغنوا أقول كون واجب تري حقران تو وسرو سرو سغري ديما ديما ديم مو انت كم برونتين ديما ديم مو ماليا كان خطابيا كانت سياسيا كانت لوجستيا كانت angari demat dem mo anta kan bononteni andi demat politique ngaw tan na bure ngaw tan diga kanne ngaw ni mulli ndema here dio ando himminu ga nya na swamban ho nda garo mena
bismillahi وإلى مدين أخاهم ogo kindi kata madiyanan kunga akhahum imarin kunga kingani shuaibu tidangani diyansiru kara alla baninago agan kanu kotanga kingani kota lagaringa jagase yakama abonondindi munyendi fonondindanu ganagai فكذبوه ila shuaibu garangudu فأخذتهم الرجفة sarallai qotinda madiyanan kolliga illa garai kanundi jazimina itusinten karantengo وعادا ora adiran gon palagi ora samudiran gon palagi قد بين ay bayyana abati bangainya angkum makango dangani itaw dingira kasungadi angkum makango imo kungalli agandaira yaman agawi walli bil hijr فزين الشيطان شيطان يام سرام مغندي كيمو دغني يقولي برينغا شيطان ريكبا بكرونو تون كلني اي ميغانيا ايدي حقرم ميدي اتون دي ميدي سرام مكلفه وني حقرن تاوني التي وكانوا مستبصرين تون دي ميا لا لا ميا قوي ميا كن مكلفين قنها بسم الله ودا قارون هلكي ودا فرعون هلكي ودا هامان هلكي لقد جاءهم موسى abad musa re kusiki suko ndenga ti dalli bangandonga iridu qorondi awamunni ati imanya sabiqina ila allah hiride kuma allah hiride ala ki jupa ko yimi qaru da ja qaruna taqembono koy ma allah diga men go konni halaki na ko fir'auna kane na ko hamana kane ya taqembono koy wama kanu sabiqin kebal komende allah hirni tanna burinda am peyenda am pankanga kusuro sike mek sina bada parce que allah da sen sunyida ko go en adamar meda ka wama kanu sabiqin tibra komen ma wari yon kulan tam allah hirni de bismillah fa kullan adi halaki yemmu bega ko isuka hamande أخذنا ora be suka hamande liga ti meju no bunye فمنهم من halaki mo on dabana ko halaki yemmu gune أرسلنا حاسبا ko da kocce awa hanka kocce karanten qi kuma qawmi lutu surbunu ga mai tawranga ومنهم من ko awa halaki yemmu gune أخذته الصيحة qaru kanne na kulli ga man kan yem buido kamun na ga ni sondo kutu ni taron kara ko mi samudran ko ومنهم من wono ine خسفنا ora الأرض munyen tunini ti kenga ko qaruna awa ken qalle ومنهم من wono jamageni ora kun to gondi jindi ko mi fir'auna ko mi nuhu seru وما كان ata allah taala maya landi ida itonya de ولكن qasakanu imanya igatunya mundini duya kina allah ladanga andalli kana abada manda haren kayanga haren ndaranga maduge kebere analli ga tikin hujan kuti kebere agandanya nanti hankendo ko cellawan alligana angon no kusuke mono de andanya nanti mankange nyugro baka allah maga nan sondon ka jengutan no gondi angon no kusuke lawnya de andanya nandango sikino ko be allah mun yan ko tegen andalu allah ra awotini anyan katanga ango diganari agandanya landani gamu jimmo allah ma an ga de fir'auna ro jinya de kello hangenya de awannu surunqa hangen tano yibe fi sahara sahilinya da jinni allah hoy andalu warano ko be awabuni nan to qadi kibla kiseni maniya ogusin qamo وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء كمو أغانت الله كاين دي أغو مين ديوا أغو كمون ديوا ولا كمين كانوا الله دي بسم الله مثل الذين أتي يم مثال مغمي اتخذوا الله لا دام أولياء القرآن دي da kahirin ko na munahirin ko na tunda nan ko na besu jukun ko na besu digaran ko ari bayna worni na dallen ko kebirenga a worni misali ni wonu xana kino ya kinni haqqare ni me dallenga kita haqqare ni mo ken famu bismillah masal ladina adiyum misalinga اتخذوا أولياء igara borinun tigi ni batu alla tanai كمثل العنكبوت
ogati bori nyani ho ga bati Allah tanai anya adamare min ngawa anya malika ngawa anya kamun kulutan ku yawa kindo qasondo anagamundi awa sanu tablu anya munyan kulutun goywa kanendo jawalendo girendo merendo yitendo gir hakada angati bori so nyan kanne dikki suka honte ngadi kiyallo gonta wa kiyani lamuriye bismillah ati yemmum misali ngara bori batu billi Allah tanai adi kel misali mo kom samba meram mo me samba meram pay ga tigitinni kompe yugo yati woronadi wa inna awhana al an kana to kompe pollam punte kinyeni samba meram kompe tigitigi la bayt atigitigi parce que antarno adu kienaga antarno adu jinaga antarno adu mullinaga kebrenga ati wori batiyen ka ibori batengo ke mo gadi samba mera okuna pri ti kanjamane kanjamane kompe ay Allah hunta kompe si arantarno adu kienaga antarno adu jinnaga antarno adu tawinaga antarno adu mullinaga akawadi ti kompe ni akomben konani ngaya Allah hunta kombe fi komben koni hari honni anaken suranda komben gandar bani surna wala kembay mo gomede bori batte ngana kem mo gadi bori ndar bani surna ibatananda koy samban miran komben kana ganda kompa on ha surno samban miranda mo gobe wala hakrande ahayde Allah tanabatiya andar bane sornanda konta maga nasuru yimira jankanke konta maga ay mego kisini toranga mo be janko anange kisini dura hakren dalle bayde manillahu takki kompe kompundi Allah ta ay Allah ta kompensi Allah tanabatiya ay Allah ta batiya su bismillah law kanu ati kebrenga ati boye batanu nganyini igara kituna famu awa ime boye batunu kebira aw kemodi inna Allah ati Allah taala aw hotu ankunga o kem batunu billi Allah tanai awa andaya ho ya angra ho batu kafa Allah ya Allah watu anya adamar me yau anya malika yau anya hukkante none Allah tangara himbe batu kapike iwatu anya hilla kape qorengao anya hilla kape tugulengao ike watu wa hilla kape kaltinga ben hilla kape aw tanyeri ado kalte baka ngabane wono kinyana serem baka salama umbi nanya kahiriya akutensu ken kamanen tanyana kahiriya ngagollen konen baraje antano wal malla asindin مثلا دوكو انتاو من الشرك الأصغر وتناولوا شرك الأغراض أنها كبرنا لكن كهو أعلم باتنا كسون تسرين أنا كاهري أيون منو أنا أقول لهم براجم بندي ay gonu mono ana golle ana anna jamdi abra janna qas Allah ay gati ayandi inna Allah ya'lam ma yad'una min dunihi min shay'in anna ya kalto kaltiya angara gollin dabari mo be nda yari atike watu ko Allah mo kasa gollundi parce que atu ndemo golli buren tadangini nga gollundi aw dangini kampati hananga hillandi sikandi nagatandi karagandi tumundi nyewundi maaknya iliyin Allah wotini magarotay ikani komentaga agara himbe sawre wato ke ngani kuma kata walli foti be goy mawari an kana ni gilli kampati hana golle bure golle be sirega he atimi yambaka iwa sagane hono sagane hillandinga hono sagane sikandinga me gollu ngon mo dangini maga kinye lora sirenga bati Allah wutin ay ngani commenta ganya ni commentu khasage tay
kene Allah ra ayan konni min shay'in gollu mo hunu me yira golle bane kewa nyana asumbana ke kallim baraje mu yana kabantay kena nagando kitadi kena honne kitadi ken har bane tani khalasi بسم الله وهو أدى الله تعالى العزيز أيان النندانا يمران دندني أيان الجم النندانا كل كم هو يأتي وتلك الأمثال أو قلي kabakuma aro sere dabari nyama hinga kumi ayanu ngandari bani ina kun kusagara kun mutuna kin nya wali numa kenni kabako ide التي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء kebrema tikeni alla wolnuye alla wolnu kan ko moy aywa ibesi alla ina alla qidima alla qabbesi yaniku waliyum rilkin fa'idu ni ayna ism fa'idu ngam ayna maful sirebe ga besi alla ni dunam pin su gemni alla khidimandenga huwa waliyullah Allah kabira me kinganya Allah kabbe sa kuyenga na buja kamar no konsi ko gon la gara kitakille na buja kamma kebirenga Allah ni kun wolinga e kunya Allah wolinga diba ko kuma no de igantano Allah ntati ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كبرين كونو اغام باني ايغونو الله فارم ميتنا التي من عاد لي وليا قد اذنته بالحرب كبرين سربي غندا كوجو كوني كدا يهي غرا كمان تويندي دي gajagi mo ido kuyu konna nan nala kebirenga ke ganda sapati serebe kamma na ken tigiti barke mundiye sabuda na tigiti nan tuwai anda himbe ko na kenya ko sire anda hinto ona himbe togono ona ken togono hobre na malikinga ntan tokono na durhin kambelliga kenta kedi de anda nya kamane an salla dawa an suma dawa anti ayana an kamangawa to ginango ken ko ni kenta gebe ngakeda abesi allahi alla kabbe sai allati kemen dambe akaninya ken dinga mana kano o tokki da halleya kebire ngan tokki da halle aga tona himbe nyawo so en kamana kenya nya ona himbe to kono hubre na kenya to kono abbati mo serebe aga wanya nan kamana kenya sere alla hadaran ju kusrube aga witu ngenta kentu kebire ngan nakum menya ananyinda kinye sabuya Allah ti ona sabu suru mundu o kebire ngan kemunu demo sere magade kemunu demo islam magade hillo ani anga ma kan antara koni anga na koni ga munya na Allah ga dalle ma gombe anna sadaqan abati mo gosri ay an kan konni anna kanu agati ona hubre be togono anta kuma ken togono aya ma khar tibna kenya nya wurin at-ta'alluq ana muta'alluq
awre yani agara ngara hosre be alla ga tona nya ken da bari aga tanna himbe togono parce alla tona togono wala ken togono to alla ko nguren ki enen jongi woli numa jongi nguren ki yi parce que fanne sigono la da nyani ba idiga mun ko ne mo nyawo kula budda mangara ken ga yagatu kebe alla wolnugo koy hi gabe wono wotna da tilla dan sabu kebe kim minyen ken wureni alla hinne ngoy yankana ibagi alla khairi ngoy yankana iya bangi anta ko mi yo hinne tagana de mi wo khairi tagana de ay aw yankana iya bangi kebirenga sunna dun kono alla wolim bimo kuma ke mo yadi ga sere diga no ke sogini sere be aga samu wa anada wa za'ama anna tabarruka bihim shirkun sere be ga samu aw ko mun samndini ari qannen qoto iken tabaka kama sere su angara barke munduti alla wolinuma anya hillaka pane sere su anga jongi alla walluma anya hillaka pane ana barke mundi nguretu himbe gani aro ana ta'allaqu jongi walluma ana ken nguretu himbe gani anga kentu himbe gani nge sabunte ngai anta baka da halle e amma ganta kannun goten gonne kannun goto yi iya na qur'ana diga min gaboni kembali diga mu hilakanta qur'ana bi arna goni sawaba alla walnu iwono anga tintan o ngena kahiriya alla walnu inta basni kamani alla walnu inta qonni alla walnu iqanina anga kefuta anta kambono anga tintano anda ayan kuta alla ti wono alla faranti wono anga ayan kuta andi kahirni inda wari no ga kini maninyana inta basni kamani de anga rakina nya kahiriya inta qonni de anga ri qoni anya alla ga dalle manga kendi iga wono ona maninyana woni qaruna man saura ga sabu suru nyeni كان السنة بنكون قاعدة بسم الله وتلك الأمثال واني التالين يا رسول الله نضربها هو التالين بكتن للناس سرون دغني وما يعقلها غهون تا الله تالين بقرنا إلا العالمون ما غنت تواني الله ويتالين كتن القرآن دي الله تالي تواني حقرنا أما سمنتي لا الله هو كنانجي هو كن بسم الله خلق الله السماوات يا سبحان الله الله تغني كمونغا والأرض aro munyenga atagandi yatimaniya titungandi ama tagasange sawrani kuma kunna la'ibin إن لآية anna du kai gawo aywa ku komponuni للمؤمنين tunda ndangani أتل ما ya rasulullah yangenna on qara igala kem parina on katanga bil qur'ana kitabinga أقم الصلاة anna sallin dumandi إن الصلاة anna tusallinga تنهى sallin yimi anyam gosre awi nyana siren kabana عن الفحشاء baka hubbur maga والمنكر ado baka hokon donga ولذكر الله akebe gani allah hin konninga de أكبر kembe ga sallen de kinyan qora allah hin konnin yan qora batiyen su ko mantenga allah ta'ala ya'lam ma aw huntum aw kin gollini wala zikrullah akbar allah hin konnin yan qora de amma de kabir at akbar yani alf wazn al mubalagha amma de kabir akbar ayan qoronta dina hon su ko mantenga sallin na koni sallin sigini li zikri kewri allah hin konni yani honsuya allati on salli aqimu salat wala dume sallin kamma
ti gonda manunga ti shartinunga ti jukununga ini iqama salati ba salli ngani dinan qoron qotenga ayani gonda manga angara sigindi dinan sigi aga guru jamma dinan guru jamma digamen jonkoy koy mahlamin wotkini alla la dami aga anta sorno himbe hallesu ana jonkoy na kinyime e alla ti farsen nan salli kibira okuka kibirenga awdo koy kibira awajibini islamin kamma aywa annam faqratu salli li muslim na nyaɗi mo wondi ay salli ayam begara ko awina sabu na seren kisindi golli gurenga na kisindi golli kununtenga ma ke won yana bira ke be salla nan ganda sallen shartunun timmandi na jukunun timmandi kim faqatin ken go yana salla na annan ko mani dabarni an ganda jonko sallen ga wakati ke be annan du senundi yagara ngallen sennago onati kenda al haras sihhi annan du senunde ka manan sennagunga kenni mani anna tubun kurban ka wondi an gana sigi an kaman jondi na magayanka na sima mpai siki alla jonyadi ayingintenginga ayagawinga o kebren himbe no andi mana yere basihi anna kunun luji tampa karenga o kallen impalle a nyoro nindi arjanna winta indi jahannama winno gendi hakada wa hakada ko wena sabuya na an togodo Allah na an sundu men sirento na duna bugandi na kun hadar ni kem pakati kem ti basiya kebrenga aw bangeni an suhunun kama kebigani Allah kan lillahi halanga mina sirento ko kemo wodi antani Allah kutari ko bure antanya na de ko qonunti antanya na de yani an sallinte su an go nyana kemo wodi Allah garo ke nyana mo gonga bokini yagara ngalle mananga mo tana wono kenyani e salle mo siren kabana ko bure ndo ko qonuntenga wakatin sudi awo Allah farem awam awakatin pinundi ti lemine ni madina honnan gayani awrni salli do Allah faran ko ni batte wa ko sire be ko ni gawama aka bandi kenye de akoni nan sallu Allah faran batte kinna golle ma kinga buno anta hubure sutto kono ma wada barni ila mo on ko Allah faran da kiyambani Allah fare akon taraka baane salli ni magari kempalle anta hussein na gari Allah faran dida inna salatahu satanhahu asal ke bi agara tiga dikin adi makin wala garni na kaba ko konin su ko buresu haramadalla limnin tubi al halansu kibran sallu kum wadi ibn salli wala mo be ko amana nyana sillan qurandenya anna manan qurandenya kem balle serebe sallenga manya kem wodi ken sallin tanyana sabu na ampata huburundu hokoni honu ngade ken kamani willa tuno dada ya aska Allah farandi gamundi man lam tanha salatuhu anil fahsha'i wal munkari lam tazidhu min Allah illa buda sedebi sallenga maro ando hubburen ho konin ton naga ken kam sallen ta jin ho ya maganda Allah la to da'awre sallana maga kempen du musallin ay sallin islam awi bo islam awu ngara jukunu benu kanda am pakara to qidi ki haram tenni ayana to no ki nan wajibinga ahyannan se kunyadi kinyani sallenga wantin ton ni kata Allah
wala zikrullah akbar salle ngana at allahin kunne ayan qorabati nonen su ayan basubati nonen su mutlaqan qaruntai Allah faran sabanu Abu Darda radhiyallahu anhu aw hadse ni go hillana imbe go ke ayam manan kunni aja Allah faran sallallahu alaihi wasallam ati yalli naga khibari sahabanu ti golle be gam pasu golle suiwa na golle ka ga da himbe gan sinunta aga kama Allah magadina aga golle suiwa na golle ni go ka ga da himbe ga aga darajan wurugini dina golle suiwa na golle ka ga da himbe gan khairin da aga golle suiwa hada khairin ta anna kangin kini Allah na qalsi kullin kini Allah haran khairin ta dina agar qonnuna me gemalle magu agani qannen kutu ina ga qannen kutu sahaban tibala ya rasulullah Allah fare kin koda hada mari me gonin tatu ke da gulle bi gamba suke basirum maga kwani gulle qotuma kwan patu gulle suka mantenga itiken koda Allah farin da zikrullah Allah hin kunni kiyan basu kusu tayi qari ila tirni Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul ibad afdal darajatan inda Allah yawm al-qiyamah ta Allah fare Allah kuma siru la gara kota ko plasina asukane wa anturne kinga Allah farin tira mani الذاكرون الله كثيرا أتهم منو الله يكوني ناقبندي الله كبسرون عندك همي لا غرق ودا هم بي الله يكوني نعقب هم بي خلينا كم ممكن كان الله تندل معوني إذا الله فاري ومن الغازي في سبيل الله إذا الله فاري أرسل بيجو كورينيان الله كلندي أم بسوكيان كهنين basa kyani hukote nga serumma Allah farinda manikida ati walau daraba bi sayfihi al-kuffara wal mushrikina hatta yankasiru wa yakhtadibu daman lakana dhakiruna Allah kathiran afdala minhu darajatan ati amma qambi jihadin fi sabilillah haragandi kahanyana kahirun sampa na hillaka panu samba ma ka hango kusene ma yime horengo sankene na sudumundi hara ganda kenya anga nyini imbe ndur Allah hin kona gabondi kunnan pasai lagara kota daraja di ko kebirenga Allah hin konne ayam su golle su ayam bagara ken ko wala zikrullah akbar Allah farenda ko sahabanunda ira tirniga ko siringa arakida wada Allah hin konne Qur'an kharangi ngadi salli ngadi istighfaru ngadi ma salli ngadi tasbihu ngadi at-tahmidu ngadi la hawlan konni ngadi nqa zikr nun zikri imadi haba la ilaha illallah لا إله إلا الله ده كلا ده بكاري أن قرآن نعر عنها أما صلين نعر عنها أن سمع الله كون نعر عنها أن صلين أن سومين نعر عنها لا إله إلا الله كين يعقبه حلام مغاني كم برانتار بان سرنا كين يني هو سباه اللمنا كتك سودين نها قوري أكتر من بتي لا إله إلا الله kinga sabati an sonno mendi wakati kebe kenya ni igaranna kenya sabuni kebira hay golle ken no islam on no wonde Allah hin kunnu mara habani la ilaha illallah yayi na dalle Allah fa sallallahu alaihi ikedo I akhinu an be nyimundo qifaru igara himbe ko diga me ya agam basu diga men sui ken la ilaha illallah ya bakinna dalle ngana dam basu diga men suya am basu Allah hin konne suya
ila anganda Allah hin konne sunya atta kawkeri la ilaha illallah himbe gam paso fonsu ke birenga ken konne nga wondi mi ga tan turunte akwanna ga wondi mi ga tan du ko inde amno gondi sawa bismillah ولا تجادلوا يا سيدي أن كنا ما فرنا لما غنيا كتاب الدنكوننا ما كان تد فرنا لما غنبي كم فرنا لما غن أجام بسودين أنت أو أن ينبلغونا ما كتابي يسلمي أي قامة تاغو دعمو مبوي هوني مي لا 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 قاهم بيجاني أم وسرنا ولا خراكين كوني نخير كتا الله كتابنا كتا الله آيانونا كتا على بنيمنا wannan bangan di da qur'ana gara hujjanu be kini nabillahi isa hindi musa khibarendi bida kempti basiya anabu kentana ay akhari makino bismillah ma ganda yemmu benu kungatu nundi awa kitabiyya nundi kebirenga himbe dura islamin ngaja ibara kirine ti sagalenga kebirenga sa kun kallen tanyana lagandiga men bane de kara kun jihadi ti kahanga insilamahu walma ina sagalen kini an yadin wa hum saghirun illogote bismillah وقولوا kebirenga bira kebe aywa himbinuga awa dungeti aga tagalle magunga aga lahidunda aga sagalenga innahu yugo kagara kew tawreta di kew injili di aw kun jabin qam muslimin aw tinida آمنا o muslimin to wonni ti honga igara ken yankandi kata o ya ken qur'ana ya o to wonni ti ho yankandenga himbe gari katangunga yani aga tawretan ada aga injili o ko sawndenga yani ken ngureni andange digame nginta tini to wonni basa agara ila na kuba ntati ni garenye ni ga wani saunte ngai tawreta digamu ya injili digamu ya yalla kindi ntatu kebire ngan sehenga ni mbeta saunte mo tawreta saunte mo injili ya okay yakon nsaw qur'ani kresien ngandai an saw injili ya nsaw qur'ani yahudiyan ngandai awan saw tawreta wa ilahuna anna kuna kai oku kamanga ada kun kamanga kamambane ونحن ke limin dama ya kan dama ka palle man dai oku koni muslimuna la oku salama ka daga ni an kun koni makenya an kun da bonto langa tan bundi bismillah وأنزلنا الكتاب Allah jawara qur'ana kitabin yang kanni ke mo yani katange mo holemi ya wala tawrata kini mo be musa injili kini mo be nabillahi isa qur'ana kinan khane ke mo ngi dasno Allah digami ngai kun qallege da yilla na kupa فالذين ke aya yang sabuni mani be gilli ke wakati i warni makka i warni madina ido injili warni ido tawrata warni kuma arabu kanne iwa akarana ibrin kannendi iwa wure konni arabu kannendi Allah fa islamino inda himbe ka gara kristiyano wala yahudiyano kama ati gare awotini otto mondi ti honga gada kenyan kandi katoyi adu ga himbe yang kandi katakai kebire nga tongondai ara yangun tongondi gare ndai agata tongondi ti Allah kalleni wa kilike wakatin kalleni kinga wallen kika kendi gambani yani daiman yurun islamin do menaka daiman Allah diga men yani maka daiman Allah antikundu idan islamin ga ya kendi Allah tikundu aganda himbe di an wotini basun tare nge tongondi anadi tawreta ngoni nge tongondi tay tongondi injiliya ke ngurene an pokon de kenda yari gilange ngama ko nge saunte agantari meka nge saunte ngo ken kalleni an ken kallege he islam on tasurna bada manga tongondi ti kitabe su ho gari Allah faran kali an min do ki faran su manga tongon tasu
aqida ngo qur'ana mo be ago sunnu mo be alla kamano qur'an dikini bismillah والذين ati yemmu benu o wara kitabin gini kunga i wonu mo tongondini ti qur'ana من هؤلاء من yemmu qaw tongondini aywa ti qur'ana ku yemmudi yawa ku wa min haula'i man yemmu qaw makkan kondi yo min kun worni tongonni ti qur'ana وما يجهل غفون داتون ونكرني توغو ايانوما الكافرون ما كان تعالى تو غن كندي كوبني كن كاهرين كبدا كيكودا مكان سوراني بو كتابي يونو بينو غورن توندي مدين اي غلا كونكوني و مكان غوم بي غالي لنغي غا هون ورني دغي مني سوتارني توكون كاني كم غودي بسم الله وما كنت يا رسول الله انك ميا تتلو انغني قرانا القران كان من كتاب amma ya karna kitabi o kitabe ya ho sahande o sahande ولا تخطه wa amma ya ganga wa sahande sana tan sore إذن kembire nga ginda nga ni karna ke kane mani sahande na kane ارتاب kebira المبطلون bono ni nanu kunyi kata sikka londi ni ken sabuda nga ni te karanga nan ni kebire nga wa karanga nan la ho sunyana ay miana sahana kebire nga anki muce amma ro karamudi wa Allah dayni amaro sahadidi wa Allah dayni kebra aqom Allah go ko ndi kitabi yununda angon kon le zuran taga magade nda qur'an na karde na Allah farin kutade amba an kutumu an kum maga nanti hare lagarin ngandari ummiyun la yaqra ama gara bangandi mo be aw kem mo yadi ko anta karna anta sahandi kebla kemma an kuto awu cire atongo kodi atongo ma lamini yadi aga ndani aga karna ma ga sahandi kebe aga yitin himbe ga kono guda kem bitike de o kebla hujan daga ma gade kitabi yun hujan daga ma o makkan gonga kemma ko bani yani ara khara ko ma amaro dinatu amaro kitamin aw chamanya nasara ama yahudiyai ari ma me ngari me ama qari maga ama qara ama sahandi wala ken kaman naliti kemeya hananun tuwa ngari aro yanka kotan tuwa aro ko mani tuwa sellanga di an ngadi wala kenni dalle na dikem fogri allah bismillah فقالوا makkan kundi لولا أنزل آيات manni gama tagu man jaga bayan kanni عليه mahul min kamma illa kamanga ayatun adu ayatun warshkutun ayatun salihu qallu musa qallu wa isa yigandi ku manni kum menun ganta kinna kai قل يا رسول الله وجه دغني انما ايانما عند الله انا الله يا مغا اوايا قندني مغني غلادا انما انك مولميني ngini gongondana ngongondem bangantenni أولم يكفهم aywa aya kimbiri harsaw yalli ami kun ngasawa أنا ogo tunganga o ya qur'ana kitabin yang kandi ikamma iwo kamma na qur'ana ki qara ikamma milli soba kibrenga kin aya nyede aya kamani aya no himbe ya ko qur'ani hakaranti ay mina hayde nuhu qallemu minna nabla musa ayun kabina minna salihu nyu minna nabla isa yigena minna yunus yawa minna suleiman kingiye da hurudana minna aya qur'ana har sakin mi kuma sa aya ke bi da sallallahu akem banni isa alayhi wasallam akitabe ila yilla na kupa akem banni musa kitabe ila yilla na kupa na yisago yewda ayan mada hawa kin qur'ana ya wojini aro kamuna to halle sini to mi bani arda kapay to mi bani arda bakay angana way
iwa bakadi na ka hay anga na ka hay iwa utul bakar na sedi Allah tira yang kandi iwa tangana a hayge an gana diga min ko ke tawrai an yi me diga ko inde kin ciga nga an gana gri an da yi me diga me ko gemme an ta to kumbani hede kumbani halle hede yille karai an gana diga me be ko diga me ke gana diga andari aran diga ko dige himbe ge do me na ngatu to diga me ni go wuli ni ro kamuna atu halle sine awi mo woni amaka takapai amaka tabakai mungkin Allah be ngabangat amaka tanyana de bar ila Allah murude tuwadu ndo hakire ko gum islamin no islam ko konno ila Allah muru na bu qur'ani ila Allah muru na ka qur'ani gaba'u bil fashal wal khayr ihadi masru igi kendura parce allati kana qur'ana yanqandi iyana tangana inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun mbal Allah farin aya ila wuyine mu'azzajati Allah farinda aktar mun ho ndabara qabar qur'ana yani ayan su ayana yani Allah gati an kun ayan mun kembere ngam amma kun ngasa harisa qur'ana man kun ngasa harisa ayai ayan da ko qur'ani dunadi anta nyimini anta qasul la garaga awno kem mo bani anta nyimini anta qasul badanu badani Allah diga min aw qarni arjanna Allah ma gutunyini taga hohe bismillah innal rahmatan ati kayfi gabiyo innal rahmatan ati hinne gabiyo fi dhalika qur'ana khibarin ni koy wa zikra arwajun de gabiyo qur'ana khibarin ni siru dangani yu'minuna kungo tugondini hinne gabi arwajun de gabi hinne ni maniya anga batini tay anga na karahimbe sabura Allah kinya nanda duna hinne ko ganta qur'ana ya la gara khalle ko tanta wa zikra arwajun de nyen wa koda li qawmin yu'minun anga sagainan to ngondi kinyende bismillah yaqul ya rasulullah ngennandi kafa awase ti Allah ta'ala ngenandi ni shedai baini wa bainakum wa dan kunna ti konan shedanga ati Allah wasi ya'lamu ma bas Allah hoto aga kamunni aw hoto kenga munni walladhina yemmu benu amanu kunga tumundi bataranga mani angara ho batu Allah tanai kinsu to woni batara asu kafaru ati kun kamanu kafirawo ti Allah bayana wonga ulaika wala kumbe benu go makka wala kumbe benu go armarin mundi ati ko ma ngudo buru kun tigi kunyeni kasaran to wa ay yasta'jilunaka angana yanga ngati go makka Allah fare yo qorotinanga yo kinyum yemundunu ya rasulullah wan kinyum yemundunu bil azabati yanga ngataynga walawla ajalun akira ngani ti wakati galli gambe ken saate ko ndengawo laja'ahumul yanga azab ngatayn yo kusagari yare nga honsu ko ndenyo Allah ma hon ta nyani wakatin kan wala yatiyannahum ma yanga ngati ki gariya tuye magandini alaikum la yasharuna intakin qalay yasta'jilunaka ya rasulullah wan kinyum yemundunu ti yanga ngatayn dunayi me qalle tim anake ko nanti awa junurni woni keni lagara qalle o kuma sa lagara yime oro duna qalle bi anga wako na yana kambe bismillah wa inna jahannama akida ti jahannama ine kenni goringati hoya ti kahirunga jahannama ni galle nye kahinda baka galle no kondi anga ko bin no kondi bugu ngonta
adi kotan simma يغشاهم yanga kata العذاب inga o kafirinu awani kufarin من فوقهم awo ido kamun na ni awo ido itanu no wure na ويقول ken kotan nga aywa malika ngotini malika be sintenga o annaka yanga kata inga awde kahirun daga an kunna honte mu kuntum agani ken gollini kala yanga kata intum fala tafutuna agara do ko hirni de nga gallin no gondi awan muri awan kamma allo sinino bismillah يا عبادي adiyankum الذين ngodin ko munye iga tumunni إن أرضي ina tunga allah taala munyan kodenga ayurubande ni إياي kebirenga ge allah bani fa abuduni ininya bani naude kibran muyi aga ndakko tanda anna allah batuno buguno anna ndigan no kutana nge allah mu nyurbanteni anta gilli kenga manga gemun no kuya no kube angara allah pinyana mo be ko ma galli allah yani taw dingran nam galliga nani allah da allah pinyana no de allah ko himbe mun ko mun maga kinyani ibatiye aganta surno maga no kube maga mal no ngade lemmi maga malli nonga yaqim maga malli nonga nabure maga malli nonga ay lemo sorno kina maga malli ndai ho gani duna kita kille allah fingan tangina nan suro allah ti maga malli nonga de buguno ngemu nyuru banteni no kube ngo batini nan suro mbane anan digal asabu Islamillah hundo woni makka wolli yenni iranda islam on bangandi kebra allah ti da qabu yiri aha gara wa nyana mo be nasrunde andi gano kinna yanka sabu nga qur'an allah da sabun barin ta ayan yamana de kewo sere suda o gara ko mo be batiyon ga kotan kam man ko awan kam man na ngara andi gano ko agoni woni mo be taga yimme ni bati kayde parce que duna wala ko dangira nyani de wala sabatira hede dangana anta to ko no bude manga kinyan kinrani Bismillah كل نفس kibi hangezam Qur'an on gami kandunga no saka mi akam Allah ga to dangani kamma taawun no ko bi Allah bati ngan tasruno no e seren kan hon ga bani mani kalle he ha ngana bu kew nyana kanu ga bani mani kalle he aywa ke sauda ala konan sagama ti ho wani yimme o yimme la yaqatul mawdi ke yimme o kallente munde amun to koyre o akko danga dagi anta dagi nanga tan to koyre de anga diga yimme ga anta kala na yama ke de billan dabba kayre kan hon kan basu ni mani kalle kibida kalle be gani kan hon kan banga kinda yimme to ko de anga yiri ami yago sono ko manan kara wa ke woni qille makni kan hukutu ngaba aya bananti serebe ganda gri idinan sabu dangani anan nugum biteken ko kitabu yindi ana yurube kitabu yindi in aya banan yiri aro sagondi aya banandi an gane kata sabon na nya himbe ga halara ken kanda annan mo kita himbe ga an konnun nunun bitere yani alugan konnun dawo amalu ni dawo iwo ko yugo kinna himbe ma anda simana ko kinni muraqaban kaseeran wa sa'atan agabe net la gairi ina yuruba yanda amma sabon wari
ikungara nya ko ma ga mundi ma mo be asu ko mo den kallen so isra yuruba in kita kahirun masima nan di o nyana mo be kitana asunya kem mo goli ra kita asu bismillah ثم ترجعون adi kem balle wa ga sagandini kato ku tunganga ni dem balle o ke bidago ke modi e indan sagandi kata alle di kallen yana kan ba kallen yana yana to amma ya mare da barka anda mani ko Allah da andani anda da barka anda mani ko Allah da ya be su kallen ko tuyin don ko hokon den ko ni ken tuyin den bismillah walladhina yumbinu kunga tumuni iga golle surunga allati mo gara kun kamanu yankanni aljannadi aywa waranda nunga تجري الأنهار warallaqu urunu itundo ikanure do manuni ya fiha aywa ken sanga sunundi allati golla num baraji insuro kinganya arjannai الذين بالمثلثة لا نبوي عنهم بعد من التعدية إلى غرف بحذف في بسم الله الذين أتكن كوني الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائر كن كوني أتكن يمني ما وانا موتا داو مارغنا كن قاني أتي يمو بينو صبروا إيغا صبر هلا كفانون توران كما كم بالي الصبر نكتب بغم بغناونو أتي كو يمو يتوكلون كيونين بيسندمو أوائي كمان كما دي كوكمانو kebiranga alla katanga de himbe sindike ya kenanga sanga adanga de besana mundunu kingen himbe ni ko sabari na kahir nun to ramuni isabari na taguran to kahir nun da alla gadin sabuda addi ku kuma ko ne ku wakili de alla kama alla katanga de wakilawu ni ke kama yiwanga sana bismillah فكأين الذي أنغوندا دين دابا بانيا كين دابا دوتنين إيوار يغنغد الله يسابدا الله تعالى أيانا كن دابا لامبون دو ورجغنا أدو أنكو نيمينو أيها الناس كبيرا الله تعالى آسو دغامي مكانا يني أو آسو لحالانتو أو كم ودي دغا يمي غا بلاغو دغا بلاغو أي من يوني مني كونين كونو كونين براندي ay tanna gen kana buwani kulan tanna mpayndi kungar tendi gaboye ille ngana kare dulle dille ngane kene aso haka koni kun ho honta kumbane kallen sawnu maganta honu siki gajan none kingiyen none adamar men none taga hondi kusi kyawa sawno ko mani kale bala taga hon kuten su ay ille ngane karne idundu ndingene ni ngane kene hindo on pakay ke sawura ku kan tan bi data ko honsi gajanu kingi ku nono adamar men none o yan tabbi da honsi ko ko to ko mani ya Allah rawaju wala taga honum payamani himbe ganta asawno ko mani gani ko ni brandi ikani brandi kebira anata kullahu deni ati ay wa iyyakum haram musimbe duime naan siti am panka anya gatuye darbane kinanga malla ganda ka hanga anya gandai hom pankantanga hon nangani sitintanga hom pere tuintanga dar banek tan kin inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ayani warja ndara sembien kamanaya imbe sembien bamba dengani
bismillah ولئن سألتهم ya rasulullah an ganna kafirin tirindi من ika nyimme baneni السماوات aga tagandi annaga amdi kamununga والأرض aga tagandi munyenga وسخر الشمس aga kajandi Allah subhanahu wa ta'ala aga kajandi to kiyenga والقمر aro kasonga ليقولون mi gatanda ken jabundi الله Allah فأنا kenan wotin kam woni sa يؤفكون iga wan kun yillana baka kembane na gummaga anyimita Allah الله kibira Allah ta'ala يبسط الرزق aken yana warjagen bayni لمن yemmen dangani agara kanu ina baykenda ikomundi anan wure bagatai ويقدر anatla na ligini ken komi kada bayyen palle kari liman sha andallu ngada ina kinya sirebe kai akani nan wure baga إن الله Allah ta'ala عليم aken ni tuwananga tuwon su ko monten aken atude nga ina ngure baga kondu dondi komu agara himbe ko ina ngure baga angani himbe magatu Allah nga ba konni iwa kinanga iwa ligini nan kam antag wana kemmo go iwa kinanga nan tlagari na ariganga nan ngure baga na hay an kitantin na kammo an ana kitinan kuri an na kammo untaban sere go ma kitara kita wala an yi sere go amaya magara kita hinye me kunu bana kita nan lagar nan kuri ken jara bon goren de ken goren muslim adama konni ka tabane ni gamu ni awa akuri ay ara kita akuri atlagar na kita ada ngara kon tabane kiam bondasu na kita atlagar na nyime kemburen de Allah ganda kinya ko be ka lungi da ina nyanga kebra anna tunanti ikmana ngure bagare asun ibtilaan wa imtihanan ikmana ngure baga abangene ko nuda taga honu nyendi de kemballe ke koni inna Allah bi kulli shay'in alim iwan kitan denju kuntu iwan kor denju kuntu bismillah ولئن سألتهم والله yang anda hilla kapanu turni maka tikan kamane banini aga yang kandijia baka awata bulinga أحيا الأرض agar munye ngarini tijige ya munye kawa halle mi gatanda Allah yani ke annahu kapa Allah mani sabra قل an wato ne dangane alhamdulillah tigay mu Allah da ai haigara hujan sabati da kama بل awara ade illa kabanum bogabenga inta hakrena nanti diga mukuri gollu iwaka mana me guruja ko gaben tagen pakaran وما هذه makka الحياة illa kapanu har lengi illa kapanu bogabe wono alla wono himbe ga barakena kemma gaba wonni ganda qaida ni al mulhid Allah tanu wani kun kafin damu da al'ilhad nga Allah wani ado a kinya gabin Allah wani ado na ado ka hai gabi a kinya gabin hilla kafan an ga wadi ho ganin ku gollu ya ngani ti kona nya wuce Allah ya di kamu nye kiye kaso sanu kamenji na yiten senu ndi wote Allah ya nga ado hota na wolo ado kinya na yana bismillah بل Allah ja وما هذه الحياة Allah di kebirenga ken garenta umanya ken depengani إلا لهو maganda aywa sugulanyani ولعب aru maganta sanginyani وإن الدار
shariyan ka Allah dun konun til hawnyani an ga tangon na hamun dun himbe di nani na hantai an tangon na hamun dun hoy wori na hantai wallahu la'ibunni an tangon dun nyagalin ni to hoy wori nani aranta nyagalin ni Allah walnu hunda awrenya ke lahaw anta ngon na hamundu hoy gori nani na hal dadi aranta na hakina la'ibu sange kenni anta ngandu nyagalni to hoy gori aranta nyagalni anta nyagali sahaqi Allah nda ko su alti duna kundwa anta kundwa ko rawi duna hanati duna ko ga han hanya nadi akem banna ga man nyima na ngoni minadi allu ngon dem bay akoyan dem bay anda wandu nyagal ni ti dunay arawyana abadan ranta undi anadaku sunohi anadullu sunohi anwa andu ni no koygo an ga muna nan kira ta gunu annan wi ta gunu habusin haliga an go gilnan diga an talanda arantanya galindini arantanya na hay ya haqiqa bismillah wa inna ad-dara atinqa kibi gani kanyi me de kinyani annaka mun kinyani kabani kiya ken digi kinyani ngarta o yimi kabani ken minne o wonni ke bela lagaraka ba Allah ti kabani kan hillu yayi hoddepe atiken gonni sugula ado sange nga kabani ke ati kinyani ngarta o yimi le hel haywan anga mun nana ngari mi nam biranta o yimi mi kini kabani ke parce anta gilli anta yillene anta qasono anta nyimine arna ke nyoda bismillah law kanu atatahu nganyana digo kentu imay ho nyimen den sugandini ho nyimen balin kam فإذا ركبوا adibira ke me iganda setu aywa hurendi ina Allah ta'ala qiri quranto ganiya batiyenga Allah dangane quranto ganiya qirindenga ina qurandi awa go qirindeng qurandi Allah da inaro hurendi nya aganda nyami hangengiri ngamengiri aywa annaka woyo nyango ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi da Allah mukhlisina lahu ad-din ina Allah bani akonni tani kisini woni igo masiba bedi ba imi watu ho honta ibangandi ho wondi kisini dike maganda Allah bismillah falamma tibrambe Allah gari kisini kenga kata selanga anna qusagara ini ina hotana ko Allah ina hillaka penda bari man sabuda ko sabura ina hisring Allah tinne manga Allah gara kengini ya kisiyen nema ina hisring Allah ankin ka aga nyagami amma ken ko de kin dangara himbe ko an saudin ga wai ta yani kisin dananga haqiqan ni kebira an ana bugo to ko do ken bani batte ma ho ka hay kamani gan ka wodi bismillah وليتمتعوا kebirenga iwa hina mantana sabuda ko sabura ini du lalungo ni du dagamundi ti Allah tanabati yen ati wajibi ya'lamuna yurni kel lagar burentu أولم يروا yalli kunya alli kum matwa nando ko tunganga oda aywa ikunde benya no kutangandeya nanya no kudun tangandeya تخطف الناس ya genta yo kamana sarun jabati awa makka tatunga ngasenda kini yede ya genta yi no kuswanga wono anta dundenga hodi ira nadiga inanga ga kome inanna bure mutu alle munda nyaku ya genta kinga kona kemme wari makka yi kin Allah ko hagina makka kama agara tanga Allah be gara kenya kibiya ina makka kama Allah atanga dana Allah ina kentu bane ina harel liga harenga
kayma kenya de afa yu'minuna yalli makkan kontongondini ti bataranya hingani boringa ويكفرون iga fisringa lawondini ti Allah nemanga kebi gara nema ni kamma hari tawra ke ara dorom tawon kini besu ikunna kenya nyana ke umreni in taqwana kenya istifhamu lil inkar ati yemme manya kengan to nyangundinda dina yemmenga agara garen kutuna sawu Allah taala nandi kapalle mawai أو كذب serenta to nyangundinda yemme be ga garan kutu titonga bila kebe o tungarai angati Allah faayam titongi man to Qur'an titongi ke kamanen ga serenta no angaran du tonya nan goto ke kebida kwani se passe banga Allah abani ani maulawini afaringini Qur'ana Allah kitabini angara ku suwara manda ku yugo wara siremi du toro nambaga bismillah أليس مثوى yalli ta'u dingirantawa جهنم jahannaba di للكافرين kafirin nunda na'am iblasin wono tirndengeni katunga na wono de kusiki yugo bane garan futa kebirenga place ngamma tawra ngamma jahannaba bismillah والذين ati yemmu ben jahadu kungari du qodo oku Allah haqqenni هدينا allati mo ku gara kun kamanun kanda o kisiyen killi gabunga وإن الله anna to Allah taala aw ka pasrondi ndanunga de anganda kimbe na surondi an giti hadi ken nogondi Allah pindi yo kapanga kere kapeni ki kini ka humo kere ndegi wagi aya diga ndebbe diga logonde walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana annandu qotona annandu qoto kebirenga kisiyen killi gabuno tangayen killi gabuno Allah ti kimbe yo ken koy nanga do qoto yem pallani newyenga warni de mangarandu qoto hindi do qoto ñu woni maniya annu gillu mun soori ina sawun iyadu wa konni aremme fadailu ati anganandu qoto to mundi endi kebirenga na ngolti to agunga yo ken killen kana walla ngure sahal qadi anganandu qoto alla bati endi barajen kille ma alla gara kinne undanda kem mo bani yani golle ga wono anganandu qoto adi ken han kille anne o kille do qoto en balle alla ti o ken alla ngure nganga mandu qoto adi ga kibra anda gem boyno yengalli de to agon pay Allah baraka sallamati man amila bima alima allamahu Allah ilma ma lam ya'lam esrebe ganda golliti hoy angara kebetu Allah nan tuindi hoy ang mahimbi khara an golliti an to agon wa kin an jihadi anda kinya Allah nan tuindi to hoy himbe anga makara Allah killu adi subulana ara ko aya banindi adi Allah ko musirun killu ara hen kon aya nyugodi yire kare ati oku yimme killu edi ken wuren killu be go siren ken ni Allah aga benni de aga benni kebirenga nan golli di shari'an kitenga nan golli to shari'an kitenga kin wonna habe kinnanga kinango gemme haqiqanga wata kenda dankara ko
dankana woni maniya kini tuwagundo allan tuwagu aya mo kenta mun tenkinni wa alla istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan allati tagahonu nganda telemu shari'an kamma ken owi minini ti haqiqan jinga haqiqa gumaguntano maganta shari'an nogoñadi angana goldi sharia nga kenya nahanda yitire meni haqiqa nga sharia ngono haqiqa ngono me haqiqa ngukitine kamo an gollinti sharia ñi kenya ni alla nan tuyindi nan ku nan paga mangati ke wasi ngana ndambu sharia ndi fasiri a wajibini allah farin ñimaton kamma aw binnenda ha kulle on golli sariyan ko ha ñawri ken wajibina allah farin bi allah tiya hama arkana halatu on gini ani gollinti mani sahaba ni gollinti mani tabi'in ni gollinti mani allah wallun su gollinti mani sallallahu radiyallahu anhu okun ken kharle mani شاهما الله أقول كنا قرلمين يقول لي تمني الله فارن شريعة أنا نقول تكيناني يبقى كتير لقمة من يندا هنجو بنتكيني على غرنكيني ما يدي وإن الله لمع المحسنين الله تعالى أو كبكهم وقرقرندي komu benu gara sharia ngolli mo surondi ani durandema ani duran kanu ke angana kenya mo atike be allah fa rasul sallallahu alaihi wasallam ala digame goti allati igo komenta gilli ago tinto yem mundunu katiya tinahila numa mi gara kanu diga medde hunde ati ganda kanu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih alhadisa inanya iqanan taronga inanya yaringa inanya kitenga wa hakada ora kono dangi tagabe ngamman ne kikina komenga nan tokkido allah faran shari'an batte sonja wurdi الشرطي تنبيل السكون شروط اللزوم بيقو كوني قرلمنا أهانا هانا نمني تنن توكيدو الله فارن شريان باتي قرلما سو ورنغا أمغا لازم شرطي كن يرو ياي أو كونان دا سباتي شرطي ننتو ميهالي ديغام بانا بيغا واري تي قرلما واجب نان كما عندان دول لازم يدو سلام أون شريان باتي كين واجب يان كما anga tan karlemay wurri nyawanya na ide wurri bega amma ashati nyugani ta wo wajibi ne karleman kamma annan tokki do islam on sharia mbate o ta karlema on islam on no nyadi islam on nya duran sharia wono kew gemme kenta gemme islam on ngadi himbe o gemme kinyan gemme karlema on andati himbe nta gemme kinyanta gemme karle ma ngana di na karle ma on sharti yani ol lazimi do islam on sharti batte islam on shari'a batte kiyon konde karle man suda wurri be ga ma asharti awadi lazimi sharti hananyen aw karle man lazimi ni annan tokkido islam on shari'a da digande pe diga logonde anga nandu koto kemmo wori kinyini alla nan kanda ana haqiqan killen ko yanga kem pakati nyani kibrenga ihsan kinni maqama sikandinga maqaman
kamu maqaman so kinya no gondi kim annakinye ken no ko Allah ti kunya da wa inna Allah la mahal muslimin an annakinye ken waqti kebe kebirenga an jonko Allah tan sui Allah kana jonko yanga ti sui بسم الله سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الروم ني قبل أن تغني إذا قبل أن تغن سغن إكسمي الروم بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم واتي ودني دونالي أيوة دونا كرهن دينغي هنك منوبي واتي ودني إلى كينيا دونا تغندم مرا إدو إذا فاسنوا فوزون ميا والما يقني قنوا فوزون ميا كم بعض من دني سورة كي تغن سانتون كيني مكان سورة مني بسم الله غلبت الروم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك غلبت الروم أي تغنيني أيوا هلا كبانو دا الروم قلبو كونغني فارس نونغا أو مجوس نونغني إذا ينبني بطن الله مجوس نونغني أو هو غن قرينا أو كن سنوندني أو كن بطنو قرين سو تيغانتني بيتين سو أو كن بيغنتني كن مجوسا أو بلي دينا موسرين يا إمغا أنا دينا كدي ما سيجي قرين نكرا أمغا أنا سيكون سنيونا قرين ما كرا أمغا وكيف سابدا إبتي دينغرانو yimbe ñan communalita daiman ken soit ago kite mo sere o kite mo brede o awtene ke mo wali dinan kana ko wajibi ni serunga an kamanga wajibi ni anyi mega natta kiyanga kinni anga da munana Allah batu mo sere an ka paso anga wa hakala wa hakala ya zawara mo qura mani mani kiye wa kebrenga kiyenga nay bakka manday qenne kebirenga to ko su nyugo no kyon na kem pakatin kan ki batimo ahabanka allasli ahanga ngani no kobe donc kenyi farisa o wadi no ko lengi Iran ki wakati ikundo rom yani duna kanan ka on futu no ido menawa togonyeni farisi da rum kalib kuni bori gumunga ki batanu romenu kuni chrétien ni tabe gumunyen aya ke yang kasabu maka kahirnu nyagali igada khibare mu itu islamin nda oda ganda katime ko tasu o kum men bori batanu kungani farisiya ya kalibundi an kum men kitabu gumunga rom o qanu wa qalibun ida kedi gamu ko ni makka bismillah allati anyamina makango ngona ko ni anya nyira mbunga anyamina alla yana tu alla ya nyara nyime ko ni atagnya no kobe munye rumi munye no kobe kan tinda farisai bil majiz bil jazira yani ni na jamundi ila meni nonga bo faris katia anya hanyantin toy bismillah adi tongeni ngaro menu be kati ngani yalengi
بعد غلبهم idan ke qelebu ndi halle farisu maga سيغلبون wajibi qawrni farisu qelebu في بضع سنين sina danta nu nogondi لله الأمر ati hinni allah ya dangani قبل ke golle kane ado ke golle hallesu hinna allah ya maga ويومئذ atin awarrumi qelebu ndi kota farisu ya يفرح ken المؤمنون kota nga islamin ngo nyagalini بنصر ta الله allah taala de mandenga ينصر من ati allah yemme de mana agara ken de manden kanu allah taala ayani nindananga ayani hinna ayani awa hinna nanga وعد الله kin allah nyina nyai ara nyina de aw nyana de يخلف i الله warni katiya akwatan ka islamin nyen nyagalini wala kahir nu kana ko sono awarninya allah nyina nta sogende ولكن أكثر allah الناس subhanahu wa ta'ala janga sorum po gabenga لا يعلمون inta kentu akanya kemmo ya'lamuna adil serum po gaben motini maniya ko bangante gilli ngarinta kunga kende pengani ko gabena kenyatu ngarinta kun tuwaku sogo mogo jagundi mogo ko bisigindi mogo kille dabari mogo lelundi mogo awa sahan kibare awa adamarem gabe tuwaku kempege wahum anga hina adamar min pogabenga من الآخرة itigi tigi imungundengo anil akhirah bakal akhirah ma hugabe kebrenga anga na dunaran kutu mogontu na ken qarana kentu amma munguni la akhirah de ma duna kutu mogongolle na tu na ya mundu adda unte la to ago be wonya sabu na munguni la akhirah ma kenya do unte ni anga na hotu ambira mogonga wadi bila mo sregani asreni ilim kullu shay'in khairu min jahlihi ho sunatu mo sanganta ka ma sigi allando allah garan bin ngade angara kenya bani to on bono haju jani ko ayanori na koy na islam nyagalini na lahidun kinya ato ke modi ayenu nga yangabda ke be sina abu radiyallahu anhu atika abu sallama parce que isu sunun dingi ku so ganya galin dingi atika bu aywa ibu birandi kahir nungo taawon no ko be iti daga ni an kun nyagali lenki ta ga menunga kata oku menunga de iti ya honge iti wallahi rumi worni kata farisiya basa o anni o farenda koda kisenga ma adu nema adingra diga mi yego o bayi bun khalfa ali ayangir nan sigi ati angara abu bakari kati ngira jabi nti allan konne ngana kenga anya ngara nda makasu ati ndanga ni basin dadi ona wakati ni go saundi kem pakati no gondi o kebrenga ona na gure wara odo menaga himbe kallenga na to abu bakari ati adi ngira golle ge dabar otu nyugo mutammi tammi rumi ganda kata farisu ya inda gemu keta ngatu kanada nga inda gemu keta farisu ganda kata rumi ya awatu kaninda o gemu gorendi bo kata kandati o gemu sino sikki Abu Bakar atilli kata Allah farenga nda masalam bugunda da ati Allah ati Abu Bakar ati ma kanda kundu de ma kanda kundu de nende sino sikki ay kemma kanda de ara mun kan nanya ma Allah de amen mu ati bube usinina bido ara mun kan ne bido ajobe ne sikoy kata kabui ma kanda kundu de Allah ti bido ne ara mun kan ne ajobe ne sikoy kata kabui كبرنا نان قرن هيرين وي فزايده في الخطر
ومادده في العشر أتينا غورين كنا ينا مبكا كارا هوكا هو نيغومين غورينغا أن وتني أغاني هوكا هو سينو سيكي غاني أنت بالله سيري سيري Akhirnya mah ayo kayaknya ati bugu sele ga bu atagari wari bane ate wo bakara nyaka mo awoni ga nimsi de iti ngen nimsi na kamo himmi gara kingara kenta gar awa anda lu anda yime wona ko gorenga wona ko satenga ati mabara oti kamenyu go me kata sino tam ati dumete agam Muhammad na agranta yime ba ati dumete ila sheda num buguni dai wana aya gasindi kenda ni on pariye tinaburenga amanya haramiya bai hinjo fa wakati na islam ma gunyin banamun hagiya kina ya maharam gemu ke di kunu ayo bagamana ko lijope ko tay aji obayiri aji abubakar ayo aji aga hayki ya wa man diga madina an ga ne wuro ne wuro ne ko aywa anyana kamo ni lemme go abdullah ngana ya diga ne lemme go abdullah sinon tammi ga natti an kalle ngana ya tunwi ana kame go me jade no mun nakina ito ke mo wadi ikundo alla faren to yo me kitana badri ko tanga daga ki aywa akem ko ni diga aywa akem makara asagir wori ko tanga ki anna gawndi aywa ari mo on surondi abdullahi ta daga abubakar reme ati lengi ko ni tanto ko nan gora bada manda sanga kini parce que badri mbugu mo nya ora do jagum batte la keta ora muhammadu ni kara na diga nyima gajen an kana sanga kininga ngi hawaran koyin nya koyanga kibla ngi hawan daire an kana sire koyinga an kana kara himbe go nyugo men kininga akara sire koye ndi gamari kinna nyugo men kininga akalle ngane ya tugu adiga uhudi ora karan dangi nandi aro Allah faranda me sallallahu alaihi wasallam Allah faran kuna kanin ni ngana ngari makka kampalle ngani ko lan kutul bugu gulle ma goni aro Allah faran ya mbuna me kita Allah faran ngara jogi igimundai ya adebe de benaro jamandi yo ajogi delli makka akara makka Allah digame asuri wurani yomul hudaybiya Allah faringati worni umranga kusu dangi halle iga tantarno digame nga wurido mena usman ga diga Allah garunya aw islamu nda baya anya o makarigana adiga menga ben ken kota de agemutai honuti badri kota agemuti kenyi farisi ado rumda mekta nka rumu di riga ni goloba uriyan kampa mi ga worni isinu siti ma i jamanin nogondi ira kin jamanin di nokumi wono wotana rumiya mi go non tagana na aton sawon i jamanin Allah ga ta kota mo di muslim no nyagali kota age mo di gajan ko li go kota nga a kota lu ko yi ali muslim ni Allah ta kota na kini islam ni nyagali mo ke diga me do ko asimma na ko mi won nyagali miya ti kitabi yunum kata e majusina naam me nyagali ta nawadi aw gemmeti o ku yimme do an ko ngamme kita kota ni woyi o kata na ga o nyagali ni
ila na wure kikine Abubakar kamen yugo me ati irari kata Allah farenga Allah faren dia dengan tasaddaq bih asadaqa ngana qisam bay na diga mundo gollu mo bay na ayan bay waji nenga be nyawadi wala kil nenga be nyawadi Qur'an gilaga jope na wara moy yahuyo ni benu go madine Allah wi begnu ni la qoso na sabunya yahudiyo ni benu ga dangi kungolli buru iddu gonte muti kinga lida diga men ko ni mo gondi ido himbenu garanya so ambana Allah ma wangana gi aya gana hay o kiran kam be mo khirni islami gabe kama lengi lengi anga ni kahirun kahirawo yo gollu be nyana islami gabe wono anya galin dem o tay allanda wasanga gi aya hay kahirun bay ga nyagali ti kahirin wa golli bure ma kahirin nyugo nyugo wo kame nyugo mer na rakan nyagali en sabuda islam num bay ga suno o chrétien ngeni mi o kapa manidi o kapa isa di o kapa maryama di o kapa injili di ko suru benu ga widi o do ko kapa sudi nga kyanga ba nga kensu ko monde ikum bay gara ido kunya bane ni koniti o ko nawo o ke sauda Allah aya nyan kan de qur'ana muma na ko tan den diga men ko nan tan darne to kun ken ko tan na islam nun kanu nyagali ba ga go ni nyagal de kahirun ikahirunwa ikahirun goluma wo islam min takaba kenyana hari ganda anya anke me an konnenye anta ko nyagal tay al-islam no lengi kairun bi sabon kita ida o yimme ya nya me konnenga o konnenga ni himbe yimme ido mu ndikinga kebira ina ka hukei ina ka islami gaja ina ka hukei ina ka islami gaja ya ka islami bi islam banin gaja kendi kananu mun nyagal ni tiran ken golle ya on tasrikenya na hakaran di annatu an gana to an bane ko tabe aw kana ni mede orange yille kurumba bi waya disa gilli ida ka kare hakaran de sutta mun de motai nan islam mo himbe walli ya rena an gila kayna islam nu suqan ka huna kiniya isu an ka maganta siri maganta ira be kai hinya ni ira mi takarari amadu ngate an kana yi ira kenya suhina na wara irai sino kabi isuka hay me birambe iga konto kenga iga da kenga kana kanema ira mi takarari adi serenta kahiri di islamia ala kulli hal yigida lemayn islami ko dan ama giri kem moy ana xam wolengi mi harsa islam nun kon da famu o kahirun ndi mana nan ten koy mi islami yoy onda tlakenga o ni kata hota nayo alla garo wayna maniya yoda islami ma nyagali ti me islami masibanga ta karandenga ta karindenga ta hajumburondenga ma hari nyagali te kille magena dema ti gorenga ti digamenga ti marahaga kille magnya kenga do Quran ayango kibi Quran ni noda golli bur nyaana golli buri an anda nyagali tay ada ngaranya so ambana وسلام وغناري يجب ما قبله أي كاني هون سقهنا كتنا كبيرنا أنت جمياندا أندو سرينغا نيا مومو أنا كا تيتو قسنغا
mana kreti to kasenga ken ngata gemanda de ira oti majis nunyani me kenni to kasenye lengi ken to on tanyana tumu ikama o mati majus intano majus mo malini meri lengi nga haram tenni ne kri nanti majus jamani ngeni kri kenal lengi param tenni e to killa kasenga ndai e to kasenda bisu ya Quran hakaw mani makkanko agari kri to be ken ko danga lengi aw ge mani kri kenga o hay digame be Allah timani akoni ndemwa ti makka kahirinu nyanyagali kebe nga lengi one kri kenga ko gemewa bokin anda gemme mo be islam ba gunna anta gemme na islamin ka husukri islam ba gun ka ne kri mo ko kanta gemme majus ndamina kahirin damina o kebire nga serenga ni himbe nan kaso anta kelli kan lengi ginanga hitigen na kesuni kahir nun golle kesuni kahir nun golle na oyme durum bo obakameya no oyme durum palle ko yime o konne ngani himbe yime me fil haqiqa no mu dikinga no halle ko yikina maslamu na mu dibaka ko mo wanda mo konkodi o ko konkodi mo siri kahir nunga saw gite ngina di mosri Allah ga no gum sawaba islam bin islam ya kunna ngade moy wa kanda am pi suri anda kenya golli anda islam no qanu am himi mundan mida anda kemme qanida anna kahirun kahira koni kenya mundan ma islami nga ya mo anda su kahiringa islami nga yille mo a kupe mo na to koni ato ngene islami mo su kahiringa bismillah أولم يتفكروا adi yalli kum matasiyawa أنفسهم imidwa ما خلق الله تعالى ما تغني السماوات كمننا أما تغني منينا أما تغني هونga كينغا كمننا منين نغنيني ما غندا تتوني أمي تغا تيودو مني أري تغا كتا وجيا كيموچe ko ndinga ma kamundo munyengo karne ili no honni na kambo ko tan go kine iwo nyana ko igama ino kebda wundi dem palle kebda kabe go tagane kine lagara kanga de fa inna kathiran sirun bogabengo gilli sirundi kun ni kafirinunga ti kamange malle magumwa imasa gaitanga nda karango wundi ken siringa bengono awro koy ke kota makanko ngasir su kama sagai arlingi anta qawadi awalam yatafakkaru fi anfusihim wa binni nyime yalli amma tagasi anyimi dawa adamarem anyimi haymani adamarem min nyina wajun den angana anyime simani me bane wajun den nyime adamarem ke hotuna de adamarem me mere ngandi mere be yo adamarem ni ponti 10 aw tan na atoro halle de barni adamarem me buna ngandi buna be go adamarem ni almedu hunje aw pakki hakani wo de barni hankemu adamare mendi yimbemu adamare mendi jingu adamare mendi dorengu adamare mendi faramasin tuwaru watenga nan kita saru ku dabar ntikenye
dore be gam ko monay go sare be kinanga dore ngadi mere nya gana gam ko monay go sare be kinanga ni mere ngadi wa hakaza awalam yatafakkaru fi anfusihim adam rabbi an wotir nan tanu bili an wo sehne al hayawan natiq kabako ko ngando kutum bamani adam rabbi an yawo huyli haymani yagan suji an wo yigani bana yigana kaymi ngo bakay sape ngo bakay ko mbarace ngo bakay ko ligi ngo bakay ko kakace ngo bakay ko timabure ngo bakay yigandi bane taro ko on kakace sape ngo muranga laganji ke ligi nyen sape ngo yaganji nga kaymi ngo tanjinga nyagam teren timentali igandu hele igandi bani yaw nyane kesu ya subhanallah yalli amma siminandu iga nan to amma no gondi an qoro mo an sara mo alli halli an qoro mo al mutafakkaru fi anfusihim ada manem ni ame tago kay binta Allah da kanu na daro na honsu yada ya sawana ukhra mo jado su wana shan lamin wa fika idha fakkarta fika ajaib ada maram anyi medi an ana simme anyi medi ati kai himpo gaben yana anyi medi wa fika idha fakkarta fika ajaib wajunden kambe adamare men ngana simmi ime wajunden kambe himbe gara kesu kitra setundi na kesu gemundi ken kamane la wahidun wala qadir bani yani ken kamane nga lani yana nyen hiloranta a me sogina di angaranta hoy al da ke dabar ya sawi Allah fa ndiya men joko ni سلم ما نعي نوم ما نعي من عرف نفسه وقد عرف ربه تسرين عندي دوت كبرين عندنا كمان بس عندنا دوت كتير مودي كبرين مانين سكاني عن كاني كونين كتاعا هكذا تيجي عندنا عندي أن الله بانيا ولي a lani mo ke Allah da kibira na kya sagon nan qabana nya kya qosen nan qabato kono kem patinga angana Allah tu kibira ngani me walli ti kontoyinga ti samuntaw kem pati anna Allah qatu ti katayinga ado tuwa ngani me walli ti nasiyenga anna Allah wariqa ti timay la wajin di madangi kiri أولم يتفكروا في أنفسهم واجب دين كمبكي بسم الله أتي جلي ما ترقوا أو مني يمبيني مغمبي يمون لغارو برين غنيا ikum makan go kani iga bara harunda ugori halaki mo be imatri na khanga wari Allah wajin den ko inanga arawu anyi medi kamum pay munyem pay taga honum pay anta ambuwan no nguri kanan teremani ke so siran kun hakira so ngaju bismillah kanu adi halakin tahananu ko inya iyang koto sembeya dina makan konga ira munyel liga na nyogo ira munyel liga na taga nyogo adu taga mo be gangaba dina honga makan konga na nyogo na taga ke modi ke birenga na hayde har lengi itaga qasumono ngana wari ha lengi bi oti oro hida awan ursam ira himbe nu lelu ira himbe nu so ira tagaru be dabari angandi kombengari na wutu wureda kata tangari yanga ina sutu halimbani
masindi magana setundi de ad lengi anga ñini kombe ñangila o ko bukuy bonna manu yo siginte gono senda wakati gidi gillum kamma hangen no gondi tagay siginte gono ke kinyere kammo ke gide yime kamma sigay ni gollenga jangona ke me tagay de bar e alla gotno on tere munyindi anga tere munyindi na gannin ko batte ngari himbe nyudo lengi na tammani me ngudunu sine awanka hinde ina alla gatira honu halaki in sembentanga igara batte bero munyenga ampunga kallenga anga na tere na kummeni mundu na hore ngay mosri awtun aya banendi o gara himbe kini kunga hare o ma mi ishara ma tagandi tammundi tammundi o ma me kini kuya ken mi ishara bismillah وجاءتهم رسلهم غمني كتا i harun yalliya بالبينات ki dalli bangan tonga kuma ga moke فما كان الله Allah manya ليظلمهم igabi to nyawundini de ni riga na nyi magonga makenya de ولكن ngasa kanu halagi yemunyanya iga to nyawundini ki duya basay bara harunda masagiya kinya ni kita de ثم atikem balle kana aqibatul ladina yemmun lagar burenya جاءوا iliyemmo benu gara gollem bonondi aswa anya lagarum pogrenga mura gollem bonondi ilagarunya lagarum pogrenga lakin Allah la danga daiman al aqibatu lil muttaqin daiman kin Allah sunna aqoto imenu ko gara idu mot Allah kan ko qalle arno ko hukuma bismillah كذبوا basa ida mani hogurenya igaran gudu jalla ayanunga inya iwongi ne jalla ayanunga الله angkana to Allah taala ayana tagandin jupana ثم يعيد kemballe kallem palle awas saga ni karna ngarindi kuni makkan sura nu daiman Allah nakinya kun anga karna ngundi ai amagimi har wonne Allah ni bani amagimi ya mahol lamina harenga qur'ana kitabinga ai madu gata Allah wono ngabane o ganna kara on tawundi Muhammadu kumane ya alle sugana ni krotenda nan yin gijan kata nan yin Qur'ana ke agmana kuti yongolan yadi ikamana karamun daya ya sawaran gudiga mu makkan sura nu watsu ani sagandina ti nakilun adu akilun bismillah ثم ترجعون kem balle wa sagandini kata Allah tungaunga ويوم ya rasulullah ya angenna kota simma kota be sikinga wati ngao siki يبلس ke المجرمون kodanga a bono nindano ko hilla gabano ko iwo kurunu iblas ngeni nasren diga men na diga men ni mara kandi maga ku aganda ho koni awa simana kenwo nyana ida bugura kaide jaja ken kama na shoro dada ya kibrenga ma diga men ganye mara kandi yen iblasu adila ra koda kenwo nyana hilla kapana bismillah ألم يكن شفاء alla de kanjun danu manya لهم iga unyana hilla kapanunda illi iborinunga وكانوا ati annaga mundi aywa e borinu nyana aywa bariyemya annaga شركائهم mundi ikapalle munda walla borinu mo barini ibatanunga ma kanu iyana ya'budun walma bori batanu mo barini iborinu am pitin kamanga basa amma usurinda ani la gara kota kemunya bismillah ويوم adi la gara adi kota me sige ngao siki adi ken kota يتفرقون adi jaman mo tagani hillo ile sigen sigi kota adi jaman ni hillo yai فأما الذين jamahana ay kumba kutono amma jama be kunga tongondi iga golle surunga adi ke jama يخبرون yo kun ligana ni nyagalini awa faindendi فأما الذين fainde ngani nokku kalle funti ho ngadi ji ngadi haram paroy su go kalla go indi ken suwono nyinga wasinu ni florunda men suwono aram kan indi ken tonti arrawdat
sun gondi ti fayinde bismillah وأما الذين amma jamabani amma ku jamaba iken yimmu amma yimmu benu kun kana ga kafirawo igara farun garan kutu to go ayanunga iga garan kutu nilla gara gemmal limagunga ati kuma kan kutu buru ku woni ayo hadar yimmu ya aw yangan qataini yani yangan qatin tanya na ku halle ango kun ko hadar yendi ken wurin nan tanya nan palle وسبحان الله subhanallah adi sennawo alla dangani حين o ke moodi arjanna arna kinoy anno ko sini yimbe arjanna yitu e timindi hon jongi dengay gilli gor kulle addalu ngemma arjanna dun ko nunga ne amunda in trinkandi suge beya Allah subhanahu wa ta'ala aw hanken yugo walla bakal arsure hanke ken daro yitte ke do timini hono kudi yo mankange yugo bugondini duna dungonu ngana kem mankange mu yire alu moye ngo besukali lunge be ga way wa besukali أنا أرجعنا كنوي هي الحيوان أرجعنا يانغر داون يانغر داون أنا كسني يبيه هبرة بيسال يورد الموضوع بسم الله سبحان الله السنة الله دعني حين يعني أقوم قدي kew da arabu kandi kibarin dinya ni kawru ya marin dinya arabu kandi keti basiya na kibarin dinya ngalla muriyeni ya marini kin kimini sinna ko Allah da ado kibariya ngawru ga himbe kar Allah sunundi sallin no gondi ado kentana bismillah hina قال الله سندي أغن صلي برمي تسمعون أغورن الصوباني هنا تمسون أغورن اللين وقت بي كني هترون صلي أدو صوفون صلي النغندي أن تسبيحنا أنا الله سندي أو وقت قيم بلا كي بيغورن الصوباني صوبان صلي مكندي وله الحمد تيغي مو الله دغني كموندي aro tige mu alla da mun yindi kini digame tanai ara kello aywa digamundo menaga ken wori na mane kamundun kondo mun yindi gonu so alla tiga fa ashiyan lil mulanin qan agan salli kem pati allah asra mo kendi وحين ado birambe تظهرون aga worno salihanan kin gandi asalli kem pati ka kini salihanan worno yere يخرج الحي ati Allah taala awabundini ngarin tenga من الميت karantendi ada maremme abaka mani nyadi sering ngarin tenni mani karantendi kampi hom baka mani di gide yang kana karantenni kampi hom yogo baka di ngarin tenni wa yukhraj al mayyita aw ke hure qabundini aw ngarin tenyani de mani baka sering ngarin tenyadi gide baka kampi hom ngarin tenyadi ويحيي الأرض Allah mun ngarindini akara halle kahirin ka ganda islamin sara hurin da ngarintin sara arno kusul islami bi ganda kahirin sara akan ngarin da hurin sara bismillah وتخرجون adi iwan gumbo ni na kaburun ni kemo wari de ka ngo nyan jondi bane hokkan tunga gri kebira kenni hakren dalle ni me nan de kaburun dun gonu kaw gilli bismillah ومن آياته awo gilli alla lani yen tagama jonga أن kuyani خلقكم alla da an kun suka humantin daga تراب baka sejurani ثم atikem balle idan dum anna kusagara an kunyi basharun anya sirigankinga anya hadigankinga aga sankinton yen kini kai hide adama atage mani sejura are munya chienga hatendo kotendo nyime madukini kabako hilandi tantashirun aga sankin kini kabako ide
anga diga ngunyen bote o bote di jinna ganendi gidi billun kama diga goro ngure sen kulle la tun kama an wara bugu sere ko kama armare men ko na kun kinyano e kinyano kammo e kinyano kambri akran dangandu turni kusuya bismillah من آتي أن كوغل الله لاني تاغ من جنga الله كتغني أيوا يغندو يارونga أن كن دغني إلا غيميا أري يغلم منتغا أن كن يغدا أغيمي يغو يغلم ما يغري أرا تغا بكا مني من أنفسكم أبوان كن يدي يغرم بانني أما هواء أبوكو كودي يغو هنا agijin kote aga kenge alla ra bondi na taga na nya yagarin kutum bugu kenyu go kenya gari yadi ad kengani ko ko ngani yagarin sare nga jaja yagarin pola mu yoni ad kenni kahide bismillah aw gilli ko ko ngari ko sabura an kunna mile katta yagare ke yugo do yagare iganati an kinani bane an yakanyeni bane ago domini me aga hinu mutuno medi aw nyana ko mi aga sare me kama ko mi aga qoro me kama agor ni me famu dinan tahari aga yimme da aga manu da aga hawunu ara waginu litaskunu kin allah nyanti kengani ko ko qore وجعل مودة الله يا نقنينيا أن كن نغنديني أرهنينيا غنديني أتي كي يجيو كومبوني سرو دعاني كونغو تقاسني كبيرا كوبي هاي الله غيركو السكون والمودة والرحمة نميل كتمية نميقن nampinne meya yagle ma gondi ko ka buari bane intaha aganta me kanunu aga hinne nda medi aganta miline kata me ko abu ya gondi bana nyime yawon potti manten ku sikai sur Allah da ku ko bane ganda kuma ho kore ga yawon kuma hillo ganda kuma a yawon ku tinga be asuka nda bugari ken gonni yawun tonye tuna yaralle mo yundo yawro be suna ke wari hakaren anda nyaralle ma at-taskin at-tawaddud at-tarhib qadunge me qallinga ana me qanu ana me daru qadunge me qallinga ana me qanu ana me hinna anda yare bane kamade ai yugun wonu nyun kolango makapote yukunda sima ya nya wana sunyi kunda la wakalla ho su aga landa siruna nyanda ali kada anna kemmenye da nangi amba ne kallinya khuzunu ange mungu de kallenga alla makin konne alla ji ora hojugo ora himbe wajibi ana anna kamundi yagarun kamma ina ni kinanu da ora wajibi ni wona yu kana kamma ina kenyi yagarin da bismillah aw gilli allah taala la ni en tagu manjunga kamunun tagandingeni arumun tagandingeni aw gillal aw alla ni en tagu manjunga gari aga ni nun tabana siqan aga hatam punjun tabana inna la ayatin kay galo ko komponuni alamin dangani tuwaruda kuni kay hinyede adamare min di gabuyi o bugu yugo bani ya gari bani kinya gari bani bugu kinyu go imadi na sanke no konsu ya lemu ara minya honsu kamundo nyem bay o bi adu ngo kuya akwado mena o digan kanun taban yugo bani leminu ya gari bani lemu on ta me diga memu ka hi khore besu kaw me faamu ni xannendi yi ngar ndawun dang ni xannendi hatu kun taban
onati ho binne ho kulle naam ho kulle ke damben gabenyen ho binne ke ma damben gabenyen o kan yubani aru ya garbani ya di kai mo ken lil alamin tuwanunda هذا نقطة أنا نيجي أنغو ناتريد أنتم مغصري هم من غوتيني خونسو أو نيناتي دوي أني نتوقع قاعدة نيوكندي أوا كوينانا أني نتوقع نتكبرنا خونو ماتاجتي دوي بس كناتري ما سبتين دني خونسو تاجتي دوي mais natir wa sabati ne ga kebringa o ga tage to du kebre o sun ko wana nya bane khane kebre ya garan ngalle mo ken garandi o sun bana o hatun tabana o digan kanun tabana o kana ho bani ne yigana ona ho bani nyam minni o so mu ne bani kamma kamu bani wo yimendi ke anda woro ma bana kebrenga ke wa ko ni e tabi'an bi tiba tagandana yuwa wono kebrenga anda kento amma kento ko wan natirin to ana ko ya karinga ko ni ya ko tana wono honnati hunaka la'ibun la nura ani ti zuweri ni wono o ya gante nga zuweri tara wono himbe wona ko wala ko ni kun hunaka la'ibun la yura yakirete ko tana wono parce que ken to awu yime be ko ke ko ina ngade ken to bani wa ko ina ngade ay ko tana wono parce que anda digaro ken banginga ken tanya na ken Allah ganda ko ni o danga diga na gondi an wa wali ten kabe ngono ire munta bana I darunta bana I daga menta bana parce que man zabura Allah wato himbe gorni ko ni parce que natiri ngane ko ni munye na ko bane ko ni munye bane aranta kata hillu siruni munye be gambana aro mangoro bana siruni ngana be gilu na no so mata ngane ken ka duran munye ngar no na duran jingi na ide o kenya na o biram bi ati adamare mun kay ay gara ko ni ibrati lil alamin kuma wannan bu anyan da tirin ngawo ana jini ngawo an ga kuma wannan bu hoto mo awura sigi no ko be kama an yi beto awgerde awa ko inanga an kale to Quran bada kitabin ayan qora kitabin sui kuma be gan qora Allah ma ayan kinkenga kebrenga tombe suga ware grimu on tay hissan wa ma'ana angana diga mununu mo mo wonu tur koy bismillah Billi Allah Ta'ala lani ndang manjunga aga konko karagen kana hayde aga na kenge uronni aga na kenge kiyendi kongo ni kahiyede komba ki kongo sera seresu aga so yeli siko masalana angu ono bakasera kira ko bakadi emi makenge undara wari makna kama gemi ya wa kan da makan kai hore anga tenge bani ga hogan tanga ngol lahia nai tambe suang wote ko nganta ngol lahia ko ngoni kai hore bismillah wa btagaukum aw bil alla lani enta mon jinga aga mundun dinyani kiyenni ya alla fason da umma ille ngana kare allah kai hore o gili ora sakandi ngori mbitigi muyi ngori tabale muyi ngori nyoke njonginga lahidun dando sire sunaga
ta ko ne mun ko wonde ko ta su angora nguni andan kalle ngodi kana anda ka hin kinga angan jo mutunu angorno hurendi angora seri lahi dum dam serenda ma jimure imi go nyamal ni ne e butaka kum bin nahar angana seri na futu ar nyama baka angora ngir ni na ti lahi dum dam ma sartin dam ma anyi mera nda senu ni Allah nda qoro ni jinda ma na rai yani hakran de ngana warbane anga tunu njoko ni mundu ndana ita ati ibtigha'ukum min fadlihi ngena Allah fason da wonya mun nyime kem balango ngona ho nya anmi yaga anmi watu ho hon tanke maga ako nyana mo akendi kay hide kem de golle ko himenu maga bille ngana ka di wore honu baka gollen tano iwo baka digaranta liranta iri khalle ngornaka kay hore ara ke jama su taga aw be sukun subhanallah bismillah inna ati kay fi gayo ko komponi seru dangani min go digam ke muku awo gelli alla lani inta manjunga alla wangu ngarnini mete nyakenga kanuye al tamaye وينزل معا kini kaba ko kam sugara hina jamani hillo ay konta mundalli aw kanna wure kenda ay bane ngerange hajo bonno ho tama inari ko woni gandare bane ngerange usuro ho bane yani de ho bane yani gara hina su ho kanari yemure ho tama inari kamesu ho bane kani ngai atama ngai o gebra kin Allah ta honi on sirinyana Allah ikundwa on kanai on ta mayadi on kanai anta on ta mayadi go kon do kenyana ta hobe go no go kanai go ta mai nari kamme bismillah Allah ya nyang kanni jiya bakata bulini Allah na munyen ngarini tikenjiya munyen karahalle tikawenga ati kayfi gayo ku komponu seru dangani ya qaluna kungo hakrani wa min ayatihi aw billi ko billi alla lani entag manjonga kam munga sikki alun yenga sikki to alla la muriyenga kam mukenta yerni ken hi qorede thumma ati ke halle ke alla ganda gakri kidin nebane nambugu munyendi anna ankun suka man denye to khrajuna agobaka alla bigara kinya agobrine ke mogodi anda kinyi anda gakri kota be tagambu agobaka de kama har suka kendi walahu man adi hosu alla dangani aga kamunni ada ga munyendi aswa tagaho aswa maraho aswa kome lemmen dama ya ken dama kapalle man dama adi tagahon su ko mantenga isuni batani alla dangani wa huwa alladhi atasu asu asu har kahirin sirahumo alla da ayan da koda ta ga sirahun mo sujudin alla da alla ga mun ne himmi ya wanya na kebira amma to an sirahun pasanga Allah go himbe mun kemma Allah yimiti kenwo kenyana ange yimi jaati mbarakin sanga de bismillah وهو الذي Allah yani kamaninga يبدأ الخلق awo tagande njopana ثم يعيده kemballe awo tlakarina sagandi asu ganda karana nyime na nyase jurama وهو nketi aywa kebe ngani sagandenga أهون honde ganniu mahogan koto Allah da saganden konan newde عليه amma dina kinga de kin hakren dallenga anganati ona hukurma dabari ado oho qasu on sagiya hakren de hangan on sagi o qasu ngan newde kibida hakren dallen mi wa ko inanga kimbrenga nanti sagayon koni kimbiti muhaliya de kembiti hiqote de
hakren dalle ni Allah wi yankana to daiman kata mo be o wa famu kini ke digame ko ni taskane yille kare makkan ko da me keta ara ke hana ka hay bismillah وله المثل eh ati kini awa ke kianniu kini kuna famu ken balle ati megan ka ko talindi kina Allah yada على aho winden ko ni في aga السماوات kamundiwa maga munyendi kinni mani ali masalla ala indiga dimma an kutono be wuru intengani yo Allah sirundin bakan na kasen su ko hamante kini tampille ke do bani lakinna Allah yada ngarin tawo lani la muye muke ngalle sehe kaza al wujud awno kun tampille do bani kuna Allah yada kamundi abane nyendi abane kinangati la ilaha illallah ira aso ken no gondi kiongurin anda ma kuto ti timmay ma kuto su anda nagasi ma kuto su kata bakai la ilaha illallah ayani digamu mada hawai bismillah wa huwa allah ta'ala al aziz ayani hon sunin dananga ayani gemun dindananga ضرب مثلا Allah be magutungen keya ahay talini go bangandini lakum an kundangan ayyuhal mushrikun makkan ko hillaka pano ahay tali katuna gada kara hayde adiken tali na katuna agay me هل من شركاء yalli kapallemawo لكم an kum makkan ko horundangani مما gilli komunga ملكت komu أيمانكم benu gawi kitte marandendi nagatirni makkanko horu benu ga wagadi yalli an kundaga komun kahuntengo hoyi wodi wa mimma gilli himbenu o godaga warjaga kenga فأنتم yalli an kun makkanko سواء aga mbana فيه aga daga komu aga kitra hundiwa ngagatirnin kenga aga kahunten ngadiwa hindi ga menyugo la sikandadi igum ma kome ta konta kome nyime ma jankari kamanna ka hadi basintadi bo serella o seren darno mo goy wori an qalle hede mbana hon ko sum bana di kini digam pillake fa antum fihi sawa aka hunde gandadi yalli agari mbana di qawa wati be gandal lungada mo be gandal lungada ani sagonya amara honga nanya masaranga ma dunye mundamba la ki ko ta kenta makka sirri ko menna hillo takhafunahum yalli aw kanna kom kuiwa خيفتكم koy a kanu mogomme aga yimme hore duruya kini sikanninga makka lenki aw kanna komunga kome aga yimme hore duru kanu mogomme wa la sirda kanna ko be o kebiringa hay an kun ka Allah marahun yugo aga da kinya Allah ka falle mai kammo aga nati aga manye adu Allah swambana Allah honi ka aga hana kebre aga ne kan yana kammo aga kanna Allah taga hon yugo kammo ko mi aga kabanan kanu Allah mo be kebre nga ketali hay Allah rakatu aga yimin Allah ni marandana nga an kun gande agar hoyo kina gai ara ko mun ka hundin tadi agar din dabana di agan takanniya kibira kama Allah di ko mun ka hondi kama Allah di ko mun banandi kama kanu Allah ko mun ko ma kanu mo Allah ayan ka ko ni makan ko nga ayran kan bingo khirne sire su kama an ga su ko kan ka ko tugu jukundam ya بسم الله كذلك الله تكمو يعني أقوى ولن غلندني قرآن آيانونا سرو دنغان يأقلون همين غوا حقران دودي آيان وكوني نحنا كوني فامن كتانا قرآن تالينون دي أنغاتي كما غنتاري
an sinunda an jagunda an nanunda an parum gonda an kalle andi ka homo mandi arbani andi mbana amani harbani ango kanna ko ko mango kanna amme serenga mo bewa ay ko nan takin almar mi amara honsu allo kim sali wurina kama agama suram maga kinni maga me dabari ando alla naga bismillah بل awara اتبع الذين adi yem mumbai gabati kunga awahilla kai inyongilunye بغير an kana ni tuwawe فمن adi yemme be هدي من awa faman kan yemme banini هدي من agaro yemme kandana Allah gara ken samundi la hadiya da وما Allah ko musamundi kandana nan takinga Allah do samundi adi amanya gilli kabandane kengo Allah ko musamundonna de nanti ndaya nga katene kenta non de aya bananti Allah ganda sedebe samundi si kandanda nan tay anda sedebe ka kanda o samunda nan tay arno kanda o ken haqiqanya de kibal haqqan ngoni ya ko kusu awali nga Allah ganda an kata kenani men denga de Allah ganda ko me kata wana nyime wana ganda sehesu diga min lagaru anu arni tu kata mania haqiq karem bangi tum bangi dalem qura talinkati enga alla gama serebe kandanta kandene de alla gama serebe kisindi jahannaba anta kisini de dia mondana tanga de bismillah صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم الله كان خير كني اتوا موصلين كني ان يا هو سكم دم نغسل نوتنغا من الله كم سريا من فارن قد نسريا من خرل سريا من ميدا باب سري تو مندان ان اخر سري كنو ديا نكسي كنو ديا نوري تانغا نوري بيدا دي خرام غونو غنيغا لو سامبا خيري نوري ورجاغا نوري كو نوري كسيني نو كوي مي خيري ني او سابون كتانتي na kawon karin kinoi na kisiyin kinoi na tangayin kinoi na jamanin murundi na khairu gari subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin